si o uvaa o te inu I loi matau le polonga wala matia I o si o uola ai o te loto te le pea olo ole ole olo ufa aola ai o te loto te le pea olo ole ole olo ufa aola Yai ita masio uainga Pei o ao o le langi o ulango na fela foa I ele matangi Ave ale ao e fai mapo pongisa Le mafuanga le a ola usala Wasa oloto para loka o ita ele o se pangota Wasa oloto para pai loka o ita ele o se pangota Si vai si o uto alua pele masiata fanau Ua mama fatule nei abenga ua mo io utau au Ai o te to atuli pea matatalo Mala uo le mafa atau anau Ilo ua tua ilana Mi o tonu ia vave o na sau Ilo ua tua ilana Mi o tonu ia vave o na sau O Samuel usu a olo uingoa Tamafana umonia Samoa O uta ita iseu o le manu ai tanga I ile ngalu Sa iliane ile a mi o tonu Va aile atunu uale mautonu O tele I fatuina o se tala ai sava ai ai o umata O tele I fatuina o se tala ai sava ai ai o umata Momoli atu mai le ta ele olo ufatu La ufa afetai ile pa ia male mamalu O si o uatunu upeleina o alolo famoa u Seleni pa ia matalo sanga moria Sai saitia Ya tau I sautua se lau ele atua soto manuia Olo alo fafoa I uanga lulu e ai loia Si vai si o uto alua pele
masia ta whanau ua mama fatule nei a venga ua mo i o utau au ai o te to atuli pea matatalo mala ua renga wha atau anau ilo ua tua ilana mi o tonu ia pape o na sau ilo ua tua ilana mi o tonu ia pape o na sau Si forma tango fie tolu ma nave misi luki sua ma le pese le na loka sam ai fa sa o loto le au sa o loto te tauni ta loka ta si leo fa tungo fou a le sunga ia sua po le fionga ia tolu ma nave sua misi luki sua le sa fa to a release le tu sanga de te nei ia e fa matala tala inai ma le tua mai fo o la ngona na moli moli mai te tonu a o tau fia ma o tau fia bea le sunga ya Samuel le sa fao o mai ai ma fao o atu le sunga il tatu ofisa ma fao o atu le sunga le tonu ma nave le numero tasi o fatu pese io siampini ka malo ya o tamari i wailonga fo ila na tautua fa ilo atu ai la fa tasi ai ma le fa to fala inga la vai a su a tonu ma nave e fa matala ai mea o lo tu ai o lo tupu mai mea o lo fa au pe ona tupu fa pongi sa mata onisi nganga ngisi e o yo tatu nisi o taita ya o le ai alanga e pe yo tasi le nei yo tamali i wailonga e le fo ya o tatu ye le matango proclame e le fo le anava le sunga ya sua toru ma nave misi tu kisua wa sila fia ye le totele e le fou le tūlanga lea o le whaonga o musika. E momoli mai ei sa vali, e momoli mai ei se lu itau, o se whaabanatu, o se toe whafangu, ia mani whaitionga. Whaitionga le lei e whaasanga, ia ila tu e oi ka kormalo, oi pare mia sa i momua, before tu ila epa. E foi pese sa tusi whaasanga whainga malo to filau o nisi o le tōtele. E le ona o le ita li tangata, ai o le tuli au puina o le sailinga o le mea tonu, o le mea moni ma le ami tonu. Lea lai iai le pese lea ma le whatunga lea. Ia, ua se ngeila. O le vesili. O se. Now, e uia o le ele i saule i unga o le whamasinonga. Si au ki o fua ai asi vanga o se sa moa o lai pongi sa pea. Ma se tangata tu ai ngā mawhauwhonga fu i lele e le toe mawhai o na toe tu ua vanoa. Ua fia e ngofo le pongi sa ma lolo le pongi sa ma wha lolo le pongi sa. Paula na o tu ai ngā mawhauwhonga e fiwa le mala malama i susuru i ai. Ua fili a e loka le whaikokoa e loka le mawhauwhau loka kalinga. Loka ma le vaai. E le toe fia mana o i seisi lava swinga. Ngala leo la tatala. Afta ye le tamali I fo I le fatunga. Ye le lau ka ko vai ye. Te le nisho au ona tofia le tua no la to lau ngai na fo I le me fapea. E o mai le taimi o le asa o loko ai le kangaka leanga. Ai lokar kangaka le. Ye tato tu pelang o famasinonga ia lalolangi ma famasinonga ia ka le fasolo. E le ingi tu lo o te le fatu generally lo tala. E le ise ako ngar kasir ka kailanga mi o kong. E na o nei mea whainga luenga o lo tau mawhai pea nei whaamasino, o lima tamai tai whaamasino, e tau mawhai lea taimi ma lea taimi, a ua saule keise a ona, they are just human beings. E isi a deliberately lo la tau whaau. E fo isi ua lape, ua sasi la tau sila ina nisi, la lana ya la ina saure whai unga mua le ai koe oso, le si ave whai no whamasinonga mōlunga. Ia saule si le ia, koe apili le si vaenga. Toi loilo ma fua isia le anga le ia se atu atua o tatu famasinonga le lalangi
ai ngā ore kasi ai olo ina tāre teimi o le tua ia, ona saua leo ia mi ngoi mai. Ia, e na te whaia foi. E na te whaia foi le awala e wha kaungu ui ngai. Ale tua foi le kala le kusia isa ia. O a o le tua o mea fou. I am the God of new things. Longo winga. E ma whainga whai e le tua mea fou ka kukeri vai. Yeah, I can do new things e li vai a maka. Kalanga fionga le tua. E ma whaionga o kango wha akupu le vai le koafa. O lea maute ia tunu o le koafa. Ele ia maute ia le teimile nei. Victorville. Maniso o ele whaingoa e tangata ia au maui nei o ele toafa. E wila o lea iai maota malawa o fale o la au. Ai ako wo mai o le vela ia because it's a desert area. E o ala ia ke au ngei kulou matato o whenga luenga mato. O le vela ia o fafo ama ko le mapusanga i kongo e malulu. O no swingo le tau. O le wingo whamatalanga. O le whenga ka ia nga e koupu e whe. Ai whai mai a fionga le tua. I can make water. Wha mai e mawhaionga o whakupua le vai ile toafa. E mawhai fo i onga o wasainga lo wala i le vau lafu lafua. I can also make ways in the wilderness. O le vau lafu lafua. E o ai mo pua i vau vatu ma manu fo i ole. E lave la vea solo ai. E lave la langa fo e lafu lafua. E lave o le fue le vela vei. O le vau fili fili. E kau e kako Samoa, lafu lafua. E makua. Lave ile mawhai. Se longa makua mai masingi whapikoa e asai, suai. Ai wha mai a fionga le tua. E mawhai onga o whaia le ala i le koafa le oile. Le ala i le whangua lafu lafua. Ma o whakupuinga le vai le koafa. Ia. Tata alofa mo folo fatu sofa manumalo Yesu Kariso. O lo tātou atua, o lo tātou walii, o ia o le tongiola, o ia o le whaola, o lana taulanga e tasi a e afe, na mafuai, o na toe le leilo tātou vaha, ma lo tātou atua, ma toe maua le vanoa tātou te toe fo iai, pe a tu sai ma tātou tau mo whainga le nei o langa ma le nei soi fuanga, tātou te sauwhanga i leo lai whaavau, whatalo whatuai, a talo fai wo ma pa anga ma mai ale tato Blue Wave TV ma le porokalame la wi loa porokalame numero tasi o le tauta ia e te mawai le wha maoni e te mawai le atoanga e te mawai le mala maanga e mawai fo i ma le au pelu ia e mawai fo i ma le au fau e mawai fo i ma le au fai tonga fiti ia wa foi la au ina fa soa ia la le tu la fono o le sunga lo ia le fea ngai mal tato tu la fono o te loa e te io e fatasi ma ua makua i kako waka mai mapopoko ma mana malama i le constitution ma le electoral act ma le rule of law ia maha umakua i ngā loa ona o le sunga lo ia ia sauni se leni am I right e o ai uma lea ua whipunga uma mailunga ma tūlanga uma e o isi kangaka whai porokalame ua kama mai uma lava ele i mahala malama ele i loa ngai mea mua iyo ele i loa whatasi ai whaafetai mo mori ai aila se vae ngai siringa e whaafekai ai whaafetai tele ele tātou porokalame ia sunga loia ele ngata fo i leo Godfather o lana wha maite o lana wha manatu, o lana wha tofa la inga. Ka malo e se a fo i kau kase inga o mea ka malo. A ole o ia koe lo loko. Ia masia fo i tau le mau. Le ngata i lea o i la tau mai auto va mai o tātou fo i lele tangata tātou te. So tanga whatasi. Pe yo suma fo sunga ya vui ia mai lana wha tofa la inga o tātou malo uma o e auto va mai runga programa le nei. E le ia se vae ngai. E fo ilele a mea e whaatanga whaia ma whaatanga a watu. Melea.
share le tātou proklame, like, love and share. Paua le o lau ngā luenga. Iyo e. Ngā o le share, ka ngoe like. O lo sao le nā le tātou au nanga ma le tātou tautua. Le foi mātou te whaopea i nei a Amerika. Ia, maua so wawanoa te su mai ei whailoa i ma le tātou team. We have our full team here in your country. A whaafonga mai a Amerika atoa, o la tau fo i e fia le nei tautua ma le nei au nanga. E le toi mauaso. E tele fo i taimi maaso e le lau aso. E oi, a maua loa lea wanoa, e whaafonga mai e te tūla lata i areas ia, po areas ia lea la whaasolo ele mātou whai ngā malanga, a o mātou iai sisi ngā fua i nei Amerika i nisi o tātou stete. Yeah. E li whaatau ana wina, a fio mai matala mai a ao, tātou lulu lima, whaao o mai, do you know, se whatura o tala lea, a o mātou whia ngai ei marefu a Victorville, o nisi o nei tangata ngā malanga mai Texas. E yesi ngā li inga malanga mai Texas. O mai ia only because walato vai mai ele eise mātou malanga atu i Texas. E yesi tina matua e masani lava. Ia o le tina lea. Ia o se tasi o anti e whaasingoi na iniso tua whaafine lalo i LA. Malanga mai fo i mai Texas. Malanga mai ona o le avano. O nisi mātou tala noa. Wa te ifo ilale wadi ia na yo uso ia sauni. Ona yo uso ya sunga ya sa ili malo e whafonga mai se uso ya sa ili malo pule na malanga mai lava malanga mai kirikiti ma sawe fio o mai se whatalofa mai tātou porkalang e whafonga mai wai langa o se upoer kirikiki e leiloa kirikiki iyo a ere me alofa le atua se uso tūlanga ole taina ma le vaneina o me tau lima ma tūlanga whapena kame ki fo i ole pusi ula malanga mai lava ona ua whaalongo e malanga mai le tātou au whai ngā ruenga. Luinga o le whaametalanga ua whai atua. Maua loa wanoa. It could be the last opportunity e malanga mai ai. Wa e le loa e le tau masina se si ma le whina ngalo le atua. Ai o le whaatau waina ia. O la tau fo i pito la au. Ko ke wha maa venga. Ko ke wha maa losi au mai fo i wale ise ako koa ia i mātou. O mātou fo o tangata o lai pefi o utou. Iyo. O le ase tu walalo, o le ase fautuanga, o le ase lapata inga e au mai. E talia ma le fia, talia ma le ngang whaftai. O le winga la le whaametalanga. O le whaatalofa ma le o wholofa le nei vahenga o le fiafi, o le waki ar whaia ma tau la afar wha, e whalol wha, tatu boi malolonga e whaafeiloa i le uso. Ma sania, aina ona o whailo atu. Mo ila tau lava o lea e le up to date la swing o le tatu purkalame. O lea ua mātou walu i le taimi wha Amerika mo le nei taimi wha malulu foi. Wha malulu atu foi nei nisi o tātou porkalame ma nisi o le auso o lo tātou whai porkalame ia ma taimi foi nei Amerika. Te loa lava foi o le atawhalo tau whina ngano malama lama. Ia inisi o fistu na ingo nei porkalame. Ia ona o le ua mātou tau atunu. Ina nei te ua mātou o mai foi. Mātou lea mana ia lo tau taimi mo tau waso. E ona faile mo mātou lape whapea. Se e o mai ale au ni usila ia maa mai ala ko waso. Iwe, te pe ale tātou ngā luenga. O a fio ngā lea tua le taimi fo i Jesu, la tau mara au perfecta, mara au apostolo. A tātou o iuteia, fai mea fai iuteia. A tātou o mai Samaria, fai mea fai Samaria. Iwe, a tātou o mai fo i lai Amerika. Ia, mātou te alo, ia la tau waso mātou taimi. O i nā fo i ole ata o toi, tatou whai ngā proklame. Se mātou toe foi ni usila la tauia. E ona toe fo ia lea o le tātou tauta iai. I le taimi māsani o le tā o le whā. Māso e māsani iai. Mō tātou i le la foi tū o le kelope. Ai mo le nei taimi lewa ia o mātou wha o pēa i le malanga i nei Amerika. O le a tātou folau i aso. Ma le taimi wha Amerika. O le wha. Ia a tautua ia o le lima. A o le vā lava lea lono winga. E expected tātou mai ni usila ma au se talia o le morning. So it's a morning tau te iai. A vaila au te whatalo whātu walanga lea whatu a la awhar sumatasi te tai au i ni usila. Good morning au te roa. Mōrena, mōrena. Ia o le aso le nei, o le aso lua le nei a matou. I believe o le aso lulu le nei a utou. Aso se furu le nei a matou. A o le aso se furu maritasi le nei a utou. O nei foi la. Lea e aloa iai,
le lenga le sa au mai e le ao le malo i le komisina o whainga palota ina ia declare i loa le amataina o aso le whainga palota sa penga ngol whainga palota la le nei suinga ia whanau tautuana ma o tau ia tautuana le taimi e fisu ia ke o fiur ki ngā le to ina ma le oro matua whaatari tauta ia fiafi ia o kou ia o le wa yeisi suinga mo tatou no winga ile o toe afternoon show tatou tauta ia o le o morning show mo o tou ile na foi tu ke lope a mese foi au Italia whaatalo fatu o sa mo te lo o lata ile afors furmare lua o le taimire nei o la ua toe a matalia tau urumanga o le whaamasinonga whaauau o le latest update le tu ina mai o la ua whaauau le mole mau o le tamaita ia Marie no winga ua mai a le li i o malai imi a o le tamaita ia Marie ma le tua Marie she is one of the eyewitness ngā le ko alua eyewitness o le case lea Sam Marie ele o Sam masivai Sam ma Marie o le also tanga Sam ya Marie o Sam o lona to alua o le nisi le o lona to alua Marie ia ngā kaile ingar ko whait kala se ko pe ya Marie fa mitala i lumor fa msino pe au ia to lo longa ma korosi fa msin o ia alo ia po le a le so tanga ma fana a Sam ya Marie a talo fatu pa ia bre malo le chacho tru ia a fa pe o le fatu a e tune in mai a fa e fa ngaruenga fai le leila malo longa pa ai se si kuri marenga ruenga tarulo waru solo ikona ma e kau maka solo fa ngoi le lei ma fai sau lewa e sauni mata tatu por kalame o le tauta ia ele nei vaenga o le afia ia or manga ia foi nga mo utou le tele tu fa tali ia te mo tauta ia le o mana ia utatu va ve morning ia ma lo le pale o lo mo via ma me uma le anga le lei o le tua o le tele o nei vaenga ia tatou me tasi atuai ona tatou watula ia le tatou wa malolonga te fia tu se i watula fa malo se o tau songa o le sunga ia Carson se i tui foi runga fa mo le lento o lo kamalea o le ua fau sorry Carton o le ua fau mai i le ami ai kula le vevesi mai la loi LA o karfongi ale mo te ai ai tu sa afua ya tatou na New Zealand tu sa le vevesi va ku o kilangi o le mo te la loi Rotorua ia pe a fa tu sa fa pena ia ai sa fo o ye le tolo o se tu songa le sorry o se nephew my nephew o lo tu songa se on tama bishop portfolio o le songa ya bishop se vai na mal fa tu ya se ni va se vai na ia mawala tala ia wa la alu ka malo ai e ofolo na ola e te tu ai le malo karsia la ai le o kol mar ka malo ai sa mo mo ila lo ile i LA e le tu langa ve vesi le ia e foi mere malo longa ona avatulo sa matu update fatasi ia male sunga li atawa me se foi sound ia i se vai ngolo tu la mai ila lo i LA o le Mount California o skeke foi le tu poi me tu te sila mai lunga penga te fai langi ai au tau te popori o le mamaol na le u fai tu ai tu so le tu pui pe fa kuskusa New Zealand o le tu pui i au kilani le city ia me ia tu te vai mai au ma dole la loi Rotorua po Tokoroa o le mamaol le na o le ala se fe am sa ngale mu le vai ngale Mount ia a lo o tau te tele mai nei tu langai fa fita uli lo o le atatu wa fea pe mai atatu fa salo fa business ta tu malolonga foi mai fa fe lo ai sauni seleni ma le sunga ali atau mo fui i lo mo tatu program ne vanga o le au audi san si o kamar fale mo se vali le vale ka ko vale mo le sisi se fale mo i vati SMI
tu o lo fe afio ai au kilani li usila e tau sa ia di la e Samoa mo so se fa tasina e ala I alo ala no ese ba mi tia fo fa pela e mo tamaita I mafana e tasi lava le fele o lo ai au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand I le Auckland International Airport Shopping Centre no Meratasi John Colton Drive out of a tonu la vole warehouse mar Cape Town I le malai vale le e Veni Pacific New Zealand. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatutuaina a wale la foina o la container po so se whaamuhori e wa inga I Samoa. Whafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight au nanga vave to e whaamari e lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. What's up, guys? Lupe Soaina Auli, Josh. Dr. Nemery. Ja, mas o sunga de loia. Sauni uni mo me te tele ma le fo fongia ma tia se leni. Ja, lungo el proclame le vanga fo o le fef. Ja, ma lor so fo mo ma lor le. Ma lo forse fo mo yo. O fa la che ka programa pa formare bo. Ma kom tira matua. Perché ko ko fio la langi a si fo ko mai. Ya, fa fere ya lo sunga sauni. Aro so fo mo ma langi ma. Ya, langi mai lau to fa vai malai va pe fo ile songa le atau a taina ni fo ile fa fonga nga le tunu antonu le ua umona e a fata lo fa sia le lo le tunu iona tulanga tofi si o lava I au ona le ya mato fata lo fat fo ina ile nei fo I afiafi mai lau funua e velo le o vaenga nei o America Victor View ya le mato te ya ni vai ta ma lo so fo man langi ma Ja, ba tu to pi pa malo le ngana le yo ka tu ta pa usi langi. Ja, na ro fo ile o sai o wa ya tu de ro a le mai. A o ya ta to ko tu fa te ta. Ja. Ese foi vai ngore ni ya so a so ta pe na America na ya ita ki sa o te sai po fiere bio refreshment ka ki kango. Ka no se me mo pa mo me po aka ya refreshment like wa ka tele o refreshment ia marcari maro fo yo le funga hingo ka ko royal royalty merchant tax refund Income tax currently la konga lo look after inga ka ko ka fa matai o se swinga tele leo anai pe ata tu fo tulang o ta pe nang no show your status le fionga ia fimono mono ele ai se swinga piko sidi nga le fionga ia fimono pe ko me ia ma ngai ia yo ngai ka le break se mai ko kong beleng fai pula mango ia e kiri ki sile ka alo a fu mo ngi kuskusinga nga me pu nga waka o me awar ka ko fo ia o ki ngo ai na Kalau sia ai ni sita e do ma ngi mia e ko furo di swimming pool tio malo a ko nga Os kula ka se foi ka ko foi yo ese bebelo va foa a ka ko ko fale mai le condition ma fe ale ka ke ngusila o fa foi yo ko bebelo la bo va malo fa te mo fa malo ta to royalty income tax service incorporate
te le lava le fionga te mai te pule. Ia koini lau matia ia ma le la tu ofisa mamanu ia au ki roa le pule fa manu wa lau matia. Fiu i fan lau matia. Ia mo tatou u mai America e fia au tax tūlanga o tax o lau income tax or business tax or whatsoever sort of tax au fia o tōia. Tūlanga tau la fonga mavaenga whapena vili le numero na tūlunga Jamie Fo. Ia e whaafiso ta ia i la tau. Ia o wā le nei tau tua ma le nei au nanga o tama whanau o Samoa. E wha Samoa fo. Ma wha mangingo ia ki oe. So la va se facili. Maximum refund. Maximum tax refund. Well, la va singe ke moa e vange mo mai kua ma mai ko poku lo au. Kan mi no. Ma wa ia fo se Tatu tala noi mene ia tatu nisi. Vale la wa Amerika ia tele o tatu mene. Tele isi tanga tala tu ni le o ti. Pero isi ke yo ke vai e mo vai ui be tua. O le sa wo ya vai me fo ya la mo me ko kon fa. Aso le ki yo la ke fenga ka le ke au. Lo ma fo fo o le ai io. Ke ma o fo i fo i me fa pena. Di su penga wa ia fa pe ho. Ele aí se kanga kai le kongi tap. Yeah. Malta. O tatou nei America, California area. I am pretty sure contact the same number to say outside of this state. Tatou numero no tu tatou luma o le telefoni o le iva fitu ono tolu lua tas. Iva fitu ono tolu lua tas. Fafso tai mai ai i le o nanga le ia fai go fia i me uma. Ia, o le ata tau oi, whae ngata ua tatu no le pwene yeso le pombi kula e pi puku pēr no al whasoaso. O le ata tau o ana nafi, sa mātou ma mafi lava i le tūlanga o le case. My latest update now, just now, i le tatou case. Nga utue a matal mori maua tu matai ang. Now, o le bai leina tā ua i le lipoti mai le au mai. O la vea i le mori mau mori. Lona i o e ina i le mea na tupu i vaitili. La e kau kurikuti. Ele i o le taimi. Tu sa lor taimi ne o lai tula i whaila na mori mau. Ea tu sa i mawhisilingi e lana lava loia le prosecutor. A leo. Ai o le au mai le reporti a le tatou so o. Whantu tuaina. Ua kei. I le wharoa. Ai la vea mai ei marilei markala mari. E ei le mea na tupu i vaitele. Lea lai whaawau as of now. Le tau te tala noa. Lai whaawau le tolo lo warwhinga from snow. E lea fwoi la walo fonga lo ia. Ale kifeng. Ale tule ei a auli o Sam. Ia ina ia sa malal vai malea. Le foi out about to le sa wale tatou as we go along sa mo whaau o le atau whaila vai update atu ia le tūlanga o lai mo ri li tini le ia o le sila vai ma o wai le tau tau fia le tapatai whausino ia se vai ngol whausino ma whaasanga inga i leo e le whea ngai ma whai mor whautala o tau sa i le tapatai whausino o no le mai le tustusinga fo mai na soifo mai mori o kala le mari na ofsili lo ngai ngoa mana na swafa mas mares fa na ule na ta ulo ngai ngoa na fa no mai le wa fe o to ai to ofsili lo le po le te mina fe lo ai ai masi vai ona ai fo mai na malanga i sa vai fe lo i masi vai le wa fe o to Lo fe mato. sorry le wa fe mato correction lo fe mato so fa ngau le wa fe mato ai ko sa ule si me o ko malanga i sa vai i le lua fia le marco fino ia bispai so i la le vai suole le pisa ia lo mar fam singo le ia u fa kasia me na me ngare kilo le ia fingo me ia it's an obvious se say ia o la la fa nga so o se ladies update le na mo le time a o fa fonga ile tato ko
But ia mai suru finga ro le amtanga le ai tau tele yo ile ano fale tele o le tapenanga o le whainga paloka. Ma ngai wake salu sa ungi se opening opportunity le mo lo ia pe onga o kuria pu ia le me kongu mai amari le pe ko ro me se kali maria fa maka ia le pamso. I'm not going to comment po se messe po se apa you know afa pe le information e lo mo mai o tali o facilisa because I find my sitting up le ile ku ilo ia le you know it's how it's very obvious it takes like for the credibility or le mon mau ya ola you know with great respect to the proceedings la le pending ile court you know ka ke careful for ngai awang e pa pe influencia ngi mo mau onga pa pe fo mo mai ngi fasalonga mai ngi media e ku sai fo ima mo mela ku pe kon fam singonga pa o le siri ke le ala ya ka ko you know so ska ka a lay person using our basic common sense ava pe le fanga de loi fe mal po 2003 asa le siri ako ava mai nga malanga I savai Ilo e masi vailonga anti lua fe mal po yeah it's laughable because ava pe se ma fo va pe long vinga fanga o savali ko inga fanga wa ma fa long savali ma fe nga mana malama you know ko inga me va pe nga ia imagine pe pe la ka ki kong le o le ko le ka fa long ngoi I fa inga fi fi aka on la pa pe so ma ko ile ase ko de peliti o ko inga ma o le vaenga leo te vai tau watu. Ile amatanga li tō lau le tae au le maua Amari. O le whapea na fisili le whamasino. O le atonu le taimi le sa e mafuka ia sem. A le atangia mai whapea mai o le talia a Marie sa fai. Na mawhatasi ma sem. I le taimi tonu le sa tupu le whalawala. Ai koe oso aku le fisili le loia. O me milo ese mai le fisili ina ia waina I wha awa wina le tala le a ngai. Le ala ufo mo usavali le whai tu la. O whai lava o tu la ile loia a Marie. Loia leo. Ea ilu mo le whamsino nga le whamsino e tau o le tala le au mai. E tau le ofia kongeki anga I wha la vele anga o le au pe wa hinte Marie wa maor kala Marie le amatanga ina ofisili whamsino ofia kongure kongeki mai Samuel. Ina efa mai. Na mai te tono kala le na mai ma futa me Samuel le taimi tupu le wha la vele. Ia koe vave rore korosi e se loia matulanga fa pena. So it's an interesting o le o mai tangata o le sau fai tono so op fa to ina fo. Yes, wa ki roa po la wharongo mai pero wharongo mai mulmuli ane o wharongo nei mea. Malang o la fa etitala le vanoa e ka mai tai whamsino e report i mata upu nei na o medias la vaia. La to. A o wha tapu mai I la to le a fear case. Ona to mai to e mai ni whasana lau ngai lunga ono o la e a fear case. But interestingly ato. Ia lenka ko tatu talo na nafi. Ia whaari lea mio kongu ma ia Ia le maka le open statement pia tengia mai ngā amaka. Ka ua e Mario le sa. E le fai e se me mo e vele le sa vai nga ia ma sila fia ia. E fiwa o pe pelo a sa vai I longa ma fo le molonga sila fia o le melenkup. E le fai ma milo se mangami. O le lava fiu lo ka kulisi ku ale o so mai e mga fa mo karan me nga mai ngai. O mai o lala lena rei whasala vei atu loa ele tamaita I loia a Samuel a tane ato I loa. I le whamasino. Ina ia wha I loa I le loia leo. Aua le se ese ana fesili mai le vaenga o lo au mai le mori mau Marie. Lono winga. O lai kau koso e kinkiki mele e mantua you can't deny something eva ia. Le atua ma sauni. Aro fisiri mai akia. E mo I ke kaukara wha Filipino. Sa e Filipainga.
Po o le ale fia milionga e ofa mai se sia o ke pepelo ya o rua o ke lei rofa Filipino o ke lei o Filipino. E mau a sa ukarangoa o fa makala se mea kupu Filipino. Leanga sa o yai. Sa ora kwa. For 2 years, sa o yai le kuhupia. So o ke kaukala i fo i la konga. O ko inga menga le kupu i. Kusa o lea o ha orka ngaka i pepelo. Awange e yai le mea sa e yai. Like, come on, man. Huh? It's like me telling you. Le ava ko ma ku pelea. Awange e fa inga e Victor Vior. Does that make sense? Yeah. Awange e fa i sa e Victor Vior fa sa yo i. Isisi me ai awange ka awange e Victor Vior. Ai ko se hero lo au karangoa e unga maula u kala ia sa ma ko fa masi ngo fo ka wanga kausa. E baba. Ole avangi. Man ko le body language le simple e match ma loka mafau ma loka memory ya. Nga fa leo lola ile loka leo ia. So e sa lela so mama. E fiu la loka mafau e kau direct ia la ka whamakalanga e peisi le melenga ka mawhaise se coach mai ka ika. Ai e whalongonga e loka body language, loka kingo, loka koko. Mawaenga o mo loka kingo. It's like o laua ka kango remove le kanga ka sao. Ai ko oile kanga ka fake le ka mawhai because it's like what institutionalized ka ika onga lenga coach. E peivila o le kanga ka alo la ka pi, me o sports. E le mawhainga e sau whapea mai o laike iloa, e ke le iloa ka alo la ka pi, pe whapea mai ua iloa ka alo i le ka alonga le la pi wha Amerika. Ngai se rima lau skills i o, automatically ya, ko se makwa i coach a ko oi. But at the same time, e ave alo mawhau i skills, le paro lo kingo lenga e ku inga i o. E whapea ngā uma fwoi la le kulanga le o i le, i ko inga me whapea le ka mawhai e coach le la komuni mau. E ave ese ronga mawhau le mele nga iai. Ko se ka mawhai ave ese, e pauanga o le mea vai ngor kingo ka le mawhai nga kango se si e remove o lo memory. Nanga lai lo memory, o maka nga create le memory le lo mawhau. I lo mawhau la, e ke ka mawhai lo ke sai step ese man mea mo. E koe kosa lo mawhau e, no ngaua e pepelo. E koe se ke pepelo a igo e ngaka. Ta ole. Pa tu sa le uka mawhai vai ngare ave ese rea nganga mo vi morong ki. Yeah. Pe o le wakango ave ese mai rea nganga o ka ngaka moronga ki mo. Ai ku waku ye sia nganga le anga. Wai o le mea moni na le wa o la fo nga interpretation o tanga te tong fai me milo se mea. Le la wala nga aku sa o le nganga sa o ka fa maung. E ke ave ese roa o le nganga le la mongo i. Ku sa le wa fuku ku ule afi Mitsubishi Kongo le BMW. Koe le fit. Ma kwa le fi kau bia. Yeah. Iyo e fe wa i bai. Tek e I faula e mis. Tatou te talo pia. Samoa a o whanga solo I le nei taimu. A o le latest updates na. Lai tu mai te mire ni wala ngalai te Samoa lai whatua a whasu mare rua I believe. La lai whanga solo tūlanga o le mori mau. Ia a le tamaitai po le whinge ia Marie. Yeah. Ai o le atatou mei mai. I le sap. O le ele mele o le. Ko se sa po I luka ka le Samoa ni ane. O le a matou mei mai se o matou whasoa I le tūlanga. O le whainga palota. Ma tā penanga ma pāti ese. Ai mai se la. Le pāti lea ua taita ia le malo tausi le teimine nei. O le sapa. Supi. O le supi o le sapa. Le o sa ala. O sup. Le sap. And why I pronounce it, different pronunciation. Ia lea. Yeah, sap. Yeah. Ia. O au ka unga ia. O le sap. Supi. O le zup. O lona wha Peritania ina. Samoa Uniting Party. A o le wha Samoa ina. Samoa ua poto. I kau ofra ki whasa woma. Now, manatua mai fo I kupe runga le vaenga lea. Ai manatua mai. Sa yaire kanga ngaia whaatata. Adeli. Yeah.
Green. Ia, mai te minga ka maka. Ma le taimi na matai na fo mai now. Ma le tō tangata lea, sa ka ko kau mamake uma po whialanga pāki leanga ngā paura ka ngaka ngā owi loa from a good intel source. Sa wha meetings. A lato meetings a lako pāki. Lea whaiana utapisa tuai ma tātou whaasoai ma sina utuana iatu ina ua sipiliki ma le leadership breakfast. Ai ke iwa mangu ma ilunga whainga pāki o sau ngei. Ka ko fiu vai po fer pāki a kakale. Ya olo. Ya ai sau na pati u sau le sofa fia me. Le ala ma paki le sa sau le sofa o tuala. Ya le ole lopo fe umolo au wa. Sa motula. Wala ngo umang ni skala ile MCO. A olela wa nga lomar sa motula. Ina uta tu vai tu le launching mai ngor paki le ale sa. Ola o sa fai uma mai lor to as fulima le na o fatasi mal to iva. Asari to ono. Toiva maleono. Ai mangu mainga le whaalawi loa ma le aka o le lako le loko o le lato pati wa toe emo mai le Green. Ko sawa ia Mr. Green. Ko e sawa i loa ma Mr. Green. Ia ai varesi sila. No, tau te fiu ai se kau ke fiu ave ese what we see is what we get. Yeah, I mean some more le mua le. Some more mua really. Pai piko ngol of tino le o le lo mua. Ia wa nuanga. E uia ile mea maka matulanga walanga e pi e tau. Pa auri to o le mata avili. But o le rupo o le Green ha o le Green. A wai le fa pe o le winga na fam talanga le la wa tangia mai pe on to sila mai ia la to fulau papa na o tu ilunga. No winga ta mastermind behind il sap. Longo winga la le nga o ke ruma fale mai ia silo matua o fia me. Yeah. Ai kasiale main man le controlling a korka valide. All of the man. Yeah. O ngisi la patina o la tato watu la ili tautonga le uwa ai tua i or kalafi fataitai. Le la matu watu or kalafi fataitai na matu whai ala vasisi leila i or koi. Ai o la watu la kalafi fataitai le o le tautonga le uwa iai paki. Ma o lato whai no mera. A o a ngatu le whai ngā pālota tele wha tope. Wai siding whai ngoro general election whakupokope. O whaino mera ia leo waiai. Lua se fulu le whatua tua i le tua sa mo watasi o le teitai o sunga lau le mali toa. Se fulu ma le fitu HRPP o le lato teitai sunga tila epa. Sa i lele maria de ngoi. Ma fuona se fulu ma le fitu. Ma le tua sa se fulu ma le vara. La uaru ese maulolo. Whailoa le aru ese maulolo. Now, e yeili si sui mo ki oi fu. O le fo whailoa mai e ana committee e ui ele publicly alang o le uso kanga mai ngai ngisi o anga komiki mai i ano ama o le fo ua decided to walk away. Ai tatu stick pele realistic o le number le ua tatu wa vai e tuai ma public mai. Rono winga na to asfur mar fitu le HRPP lea o le a ngatu mo le whainga palota. O le sap mai le lato to ase furu ma le lima. To as formal lima. Lea la iai marco alua lea o ese mai le HRPP. Le ua mawata. O i le sap le la fatutu iai lo la to ova. O isi pati mai au na lesi talaina e pei o le SNDP ya tasi o pati matua fu tono Samoa. Le Prestene e lo iai so la to sui te tono le teimile nei i porkiki. A le sunga le Prestene le sunga pali i malitau. O le isi pati o le stalina lo ofiso whainga palota. O le Samoa Labour Party, le fokusi sila mai ai, le tai mua mai ai nisi sai le HRPP, pei o le fionga ia wha o le sa kato pau. Nisi. O le isi pati o le pule. Nā, o le tō mua ma pule lea. O lea le iei morio. Ia, lea le iei ia morio o fo i lea pio, mai nai flea puna. Ia manisi la valanga ye markamanga o le Republic Democratic ma isi la. Ia, ngai ye sauma. Ia sauma le la tau foi vainga. Ia manisi ne te ua a si tato tiro pela i siatal nei. Ona mai leo na mati leo finangano sunga lo ia. Now, first and foremost, o leo obvious sa uni jalo o leo si vai tu la fono. O leo makua obvious la vale te kia teko. O leo ko inga paki o le sa.
Wala ngai le koe e kia te ka ia o le sap le is this legal to start with? E whaare ku la fongo ngi ko inga whainga. Ai se fo i wa ku whau ngi ko inga whainga kau ke alua I pe whapea. Te amata mai sofi nga. Waka leila wafo kali ni. Ia o kali whainga o fia, ele eise whainga o pula whonga me whainga justify le kia te ko I lako o le whako ko a whaianga whila ko paki. Ngo ese male fast, o lai active ale pale mi. So e ka kia lo whai fo ila ele akungu uma le kau wha, ko so le wha valea e la ko ia ia le akungu. Ia lo kia te ka umala ko ia langa ile, and they still have access I resources ale akungu. Ia ile announcement lengo bai e koe angi. Mai o le upu moni a ia le ka kaunga koe ka ua la po o minska po se pale mia. If there's anything e ko iluma o lako taitu, caretaker. But even the caretaker, ele o yese le tiri mesi o le lako caretaker. But e paule mea le ia kia o ke vai aku le la aku le whainga pāloka. Ai o le o mai le unlawful ne so lako safa I kai minga le ingi paki. O mai le pasia la pakeki na carry on nei la ia lea ua whiriwhini wha sori kula whongola ko as caretaker. Kusa ua umale unlawfulness, ua umale unconstitutional. Ia on melo ele whaisaka kala ua kala I loperalis kala la whaingi. Ua alu ar whaun malon mele iai la kongi. But it would be interesting ele kai me umai whainga pāloka. Po o whea kongu lea la kua I results ia la mea whainga pāloka. Ia taua. Te maina so whiringalo a mata iai e tau tele I o mati tasi e pati. Yo polenga nga pe ka kukirunga le crafting amengi. Ele o yese pa ki al caretaker government. Man kama fa. O pa ki caretaker ia malako pa ki fo. I wal paki fou la. Paki fo le. A kawala nga ese lako lava pa ki e ka mai o lai fa kula fo nga lako mere fengi. O makangai le mer ki kiroko. Ele se pa ki a caretaker government, caretaker Palmia, caretaker Minska. Wasa oi sa la ko bala bali Minska e ka mo mo pu caretaker. Caretaker Minska o wala, caretaker Minska o fingi, bakamai kai, caretaker Minska kupe. Ai ese la le makangal mero ka kikiro ki. O la ka kusila. O fera pa ki le vai ka komaro. O le ropo fa mingan sa ola na o le sapo le Samoa unlawful party. O Samoa unemployed. Okay, la tato watu la. Si lo mama tu la tasi le si vaenga la na lena pa uia te au tatu kala fiwa really. O le fu failo mai fa ma vaenga le le to e tau va ai o le fionga te mai tai fai pule o nga ngai fo maunga numero mo mua. Kika Star Wars. Ia ona na fa alo le wa avele le matua ia la vea. Ai tato to fo I mai la. Se tato watu la I le parti le nei. E pe ia tangia mai. Oil HR of Silly, oil HRPP mar fast. E mo atu le li for vaenga le nei pe a fa pe mai ar fainga talota ai tau mo ni ala tau no foa. Fa te inga. Ta tu tele no ia I fai numero ai ave ese ia tu la ngole. Ole. O fea o pati nei e te lele ava noa e move ai le sap e la tau te mio fatasi manganu gue fatasi. O le asa sa lua mai tau ma lua sisila tu ai. Watu mo bore no lo sa. O le kipsili I whainga malo fa coalition. Coalition. Pe afa pe if they have to come down to inga vainga fa pena. It's ia te au malau ia vai past has been portrayed by vaenga le fo minga le sap. En mako ai whainga kala. O nga yese avango e mawhai e ionga awa pia lenga malepe le whainga malo a fia me I lalo le fast. Le wofa ila kupaki a ke iwa saule ingon paloka e yese avango awa pe mawhainga yese coalition government. Polongo wingon malepe fo.
a fa pe foi la ba ai ngai le HRPP man ko la se fia me ngal se le lua fe lo se fulu a le foi la ye ma le tinu ulenga ye le HRPP le ngo se ele yo ese le foi mal HRPP Mandi. so ya kia a fa pengila o le HRPP ma le fast they can form a government instead of fast ma le sap pe ava ye numbers pe ava pe o mai fo se kulanga ngala ye all facility ya kia who do I trust I prefer yang kanga kaulai lo ke upholding a kula fong langa e pawale me e mafai yonga onga solonga de lei le ngu a fai kula fong o ngai mafai nga movie lumban kama ai ngole ngu fai kula fong o ngai mafai nga pui pui ya le ngu le anga iluma we all know the history of HRPP before they were defeated in 2020 and we're not going to retell the history nga lo wilo umaka ka pe ala ko compare in the fa po le lima ka usanga le sa wele fast we also know the history of vaenga le a fia me lenga o SM fast based on the experience we had in the last 5 or 6 months kia ula amapu fa in terms of credibility leadership none of these guys can be trusted HRPP or SAP and ekele yo wala fangale kaunga ka ko vai mangkua foi ese fa mi sa kala mela mangkua foi le kaimio HRPP sa more heavily indebted ya sanga and me mai foi la ia le ole fast nga sa wo le fast ko 2020 how to umarkelo polo ke kina ko fai I fund sanga include ile wafule iva yusu recently in our malipir fast le kausanga ngai le nga sa ni ai Samoa le free visa le masanga and you know what was interesting in our observation and based on my experience when you become a citizen of another country like when a Chinese person become a citizen of another country ele ko avea o masiksengi ele mafanga e holding a passport asanga and that's a fact because all keep up low kanga kang ole ava pela ki ko fi malanga isanga as a Chinese e ka kaunga e pala ile visa I kanga ka senga i Samoa they hold both the Samoan passport and a Chinese passport it's like a chemical mele fa i senga i Samoa pa fengo lo inga mengi I process some of them at the airport kamelo ki finga longa customs when they come through e o mai le lako passport Samoa they are Samoan citizens and they also hold Chinese passport but ele fakanga senga menga once you give up Chinese citizens ele mfainga e koi holding se passport senga avai ila le ke leo le kala fo Samoa ya senga and ele diolinga fai a fia mema masenga le free visa it's more like o meangi sa mafo faule HRPP lo ke fainga ele kaimi pe fa pe ko kula i mai loa philosophy Samoa is in a very strategic position in the Pacific. Avai ngir kalaf le akale ko ko ngole ole avangi ole screen. Avai yo Samoa la central le Pacific. That is why China have a vested interest in Samoa. And this has been happening for so long. They played this long game. Manga o sainga ngai mafainga la ko funding a major infrastructure Samoa include airports, wafu, and why? Because that is our entry and exit point. And China is preparing for a war. We don't know what time is it. And ole pioringa le mirkeria senga le piorai. Le kelo infrastructure was spread around in Pacifica Africa. E fund senga. That is their strategic move. Ngai mafai e ngala ko counter inga ya America ma kungu ia e kama fai uphold democracy. So although la fia Samoa le kelo kupele va ko senga kong. Those money means nothing. Ile kaimi o ko senga take over. And why? Because of our lands. Ava pea e whaingia we ka alafu is a bank. E ka kaunga yai se guarantee. E ka kaunga yai se aseka e guarantee yai. In the event wale mawhainga kongia. E le wha pea foi ole mawhainga e kanga ko kongia e ka alafu. Ole a whainga o fia ai ngā maile kupe ale bank pole lenda ia oi. China is our major
creditor. Kusa, in other words, e mua aongi nga bankrupt ia se kungu upo se kampangi e mua pay the creditor pe kusiri ang maulung. Ele mga nga ola sainga in a way fa pe lo ke ko e kokongi ako. But they know they have a vested interest and they hold a portion of our country by funding these major infrastructure. E port male wafu. E o lolang kukupu ia fafika only the geopolitical issues in the Pacific. China can easily position ia lako kau le wafu male e port. O fea e take off mai va le kau aku e port. O fea take off mai ia va you know ia va an mirkeli it take off my wafu. You know, I'm not posting it, but you guys know my history. I was in the military, and this is the strategy I understand Sangha is building in the Pacific. First, Pacific is the biggest ocean in the world. It means we have a lot of food in that ocean, a lot of minerals and resources, and ole kaimi lava sign up pa ia kungu I te tia Sangha. It means you also give away a portion of your sovereignty. Pakangai sainga yo mai e whangongoka, ma take away a lot of the resources le Pacific. O mea konga ngā lea lainga ngā kuku ai Amerika. New Zealand can't do anything ya sainga. And you know why? China is New Zealand's major trading partner. Ngā ngai loa e sainga ua kau sui manifikang New Zealand ya la kou ka ofi lola ilo o ko te kong. It will affect the balance sheet a kampangi kikele like Fonterra. Kampangi sa pala inga mea aima makote kongo sainga. Lo winga la lo so no nga lo su ngale li lo ia. O mana yer mta o chala i lita tu fa so amat. Lo winga la lo so no nga. Lenga o lena te e le fast. I le wafule sa te fa ni I vayuso. Lea e silia le tolu se lau miliona Amerika. O lea na te e le fast. Ma tau fia. Ke e ai markangaka lea o Wayne. Lena tuli mai o le JPP. Now, o le ua maua mai ia whamatalanga. O le ua koe inkaresi ai. So are we seeing a danger which is now o le malaki o le caretaker government ili ai? Ai a whaapea ngi la e tuu ia i le atu nuu whaatuatua ngai tangata luwa nei. E toe o mai ia i le whainga pālota leo le aloloma nge kai Samoa. Which is o le agree ia i le wafu kele le ngei e tau laiva a te tele le nei o le ate le se polenga mo Samoa. Do we worry? Do we need to be worried le whainga le? Stamia mai le fingalo le fianga ia ta wasiatsa. But o le karipupu lava ia. Yes. Because a kakova ile mele kupu ia kungo Afrika ma kungo o Southeast Asia. China hold our own major infrastructure. Pe vola nga fayaku le kami wasola. Ele o mai sainga ka mawhai e fund infrastructure pe o whalea onga o awala. What do they get out of it? Nothing. They're very strategic. O leo aku fund infrastructure e loe sainga e mawhainga la ko controllinga in the event o le mawhainga ko kongi mai Samoa. And it control la whole interest. It control for la whole payments. Because o la whole yele power. And in other words, e mawhai kuza a whapengi o kai kaingi lela la kai iela kungu in the next 5 years, in the next 10 years, Samoa really need to be worried. Ole interest a saingala yai the Pacifica with all other countries, e leo popole kele sainga ya Samoa because they already make deals with Kulepa, like for imala mai fia me. Yakia, I'm very pro development, but they need to bring this development in the, ilumo kangaka. Ole awala ye fa ye me fa pengi between like diplomatic level. Umanga fa kalongoa, nga fa ilole we have to take this to our people. We are not going to sign anything until our people endorse it. Ai leo fa pe ole fa yo tio, nga fosila ye leo lako. O ele ye me fa ko ave se apa pa pe o mai ya ngungi ia sainga. E mai e fa wai ia wafu malaiva alele. O le si foi la me ko ke va ai. Leanga ka ko ese markolongi. This is worse. Hey. This is worse. This is a repetition of what we were like. Nga fi nga wai aku mama kua wa uma. Ngai mawhainga sa loko Samoa. Awai foi la le interest o whainga ma lo wa kua nga iaku I wafu mamalaiva alele.
o le ale ke le o le export sa Samoa. Ele palingi kako balance of trade. Al kako balance of trade. Onga ele kele kako export fa. We are heavily relying on foreign aid. Male remittances. Ai ama fau e foila. O le ala fau le manga o fau ia wafu kekele. Ai ele o avea Samoa ma support fa pe o mai si va ka stop over nga fa awole malanga. It's like we are the last. And a fuala ile pisi o menge wafu ale manga o fa wafu kele e funding. It's very dangerous, and that's my approach as yatamali ya tauba fa pe fa fong angale ko e ya ile kaimi e controller singa e entry and exit point la ko we are doomed. E o le kaimi o le wa ma kainga fe kanga ka va pe o le fio ese ai ko va pe mai lo ka o fin malanga ba le alu ngisila why o lo polo ka singa mla ba le ava pe ko lela o o ko kuila va pe o polo ka singa le waf. And then in other words, we can see our people being held in hostage. Ole afa sa singa ngo overseas ke ova pe le la mai ya ku ye sulfa yai ma ole avatu ai ma medikeli yes so atu ai ma kange kau o mai vatu pui tatou a ole wa matan fa o fie tu longa marusi anga le ya tawo so fina. Aftai o mai kelel fa ma fo le sanga sauni ai o lo porenga ari asiaka ma sauni o Alekingu is one of the 6 o le foi kongo pa ki ma fa mai kongo fa nga kongo ngai o se kasi o miska singia ai a saula mo ko nga bawa le mo fa mai o ka fi ma ai lo sa fa mai mo nga ari kumalo mal me ka kau mala o ko nga kai la ia mga vie e fe nge Samoa e fe susu ya e fu lo la ngo ama ko le fo kalua nga ku la me fast kasi ngai ka ele mo kong yang me fa always lava e sa mo kong le a o ko nga kai ele fa ro Samoa o le mai ele in kong le ma kong le mo Samoa o la mena ka ko palo kai ko nga ka penge e ke awa ia o se ko dangerous lava le ko nga ka penge e kula me ko se nga malo ai fe susu ia e mo finga ngalo fe susu ia i langa mori ma sa bari e kai para se me sa bari menge ai ke awa ia ele e al stepo e ko nga kai fa pe ma lo fa tai tele le fa ma di no ngor va nga lo tele le o se va nga te tau ona tatu ko pole ai Samoa a e fasili mai e ka kau ka ko popole ka kau a wata te se dia wala ngai umanei matu po kala mene punga e foi ia vai ngal HRPP punga e ngei ia ai mana tu mai ia pine i le fa ngutu lu tanga tale e ngang ofa ya tasile tanga na o mai le taimi lunga o ta uan por kala mene fa ka sa sore pule le na fu vete mo mai lunga tu te yai o ka mai ngala unga ingar maka pura aua ngai ka ko fasaoa mea ia ku le epa e ala I le lima o sainga le la sao mai I vayusu e ala ile waftele alele a ko le lima kausanga ale ko sui pesi Samoa o I tau te fuatia ni ka ngaka ngai kau ke manga o ka ia se aku ele mau kongu umanga yo mai luma le ka mau le ukule le ale o fingo tano le sami o funga yo mato ma fo ma le lautil la ngai le sisi ma finga fa singo yere me fa kusa ye e fa fe nga ke ai le ya ko se pa inga ai e ko pese fa mai o le ai bo ko mo wai manga nga a o le al mele wa ma fu ina yo nei ma fu nga yo le suile o lang campaign It's all for political gain o langa campaign. E lei mama wa tu vai aso nei. Na fai mai ia na post tau fai fa amu anga songa lau del mari. To le mele le go wo foi le to inga tagat. Ma le vai ke le lang fa ko fala inga ia e lei fo se ko fa. E nana o fai et. Sisila foi la o ia olo. Sisila foi la o ia fa walo. Sisila I tangate at least o le ala va o la ku lo ko ma fo fa. E le kai fa kau makakau maritala o fai ala auti. Le anga mala malama le le lo fang fai. Ai onga o le ngā kula leo le ko inga kangaka. Nga ingo sia mai ai le HRPP, ngā kuli mai ai o fai kala, fela ula wai.
fe mo wa le fo ila sa wa au mai al vai ngale io ingo sia mai o le fo ingo sia el fast e le tau mate o le tangata fo ile le la mare pe lepe ai le sa lepe a fai ko kusa I'm telling you langa upo le tunu o le lango make kas e le anga ai swa ko o te io e fo mo amengi o le kangaka fo ile le mastermind behind le malepe le anga malepe il fo kuang avia fiemi leanga o le a le o le fo inga kaunga se ese vai usu mai tu maloia o ko la fo ese ia le ale se ese o ko la ale walanga e a ulu ka fenga ai se kia vai singa ngo e a ia e fai me mo wailo nga vango e porkiki ai ako kupu meia e le ia se ngu ma se ku maro piko siringa sa kia mua pe a ku le wafule e mua o manongi e suau o mangongi o va a karasi o a uma o me ia Pepe ia o la fo ko como o a fianga ia a lenga ke ia kuila e pa ma fo isia lo no winga lai le ke e pro ke ki le sa ele ke sa o pro ke ki o le waf ai nga ika bo kudi kuila e pa Paul Fesilia ya tamani ya tau. Lela kala ngo fa mai mo wenga lwen. E alu la fenga lwen. E alu la piki la pisi i pele sangal. Like ya ke I hate ia kanga kala ke whanganga employment as an excuse. But ele ma whainga o e whainga lwenga nga. You know, I don't have any issue doing those type of work. Ele ma whai. Yeah. Ele ma whainga no e whai. La fa mai mo wenga wenga ai fa pengila le sangal wenga e ma faila ngalu fengal wenga nga pala mangal le palungo si mama me uma la se o tango e fa mani no wala ngale o molo tatu lo amaka ko amata mai lai il takata le o tatu amata ya Wayne turo sua fa makai le nga yiri sa nga la o le mali to ai no tali ia inicio le na sa no ai la o le mali to ana le fast le nga bona wer ka le fasa tulo fa fonga le tulo fa fanga ku ye ku pe supporters fai pe or kamani fa kangaka ai fai langa posi le si aso mo fa mai o ko wer fasa fai po isa ma ki ka wa me fa pena le la na tadi lo ye sunga le tai fono ma tai yo bang fa fai mo fa ye ia la e ko yang ngi mo fa ye u ka la pa ki anga le ai ngi le fast e penge wo tulo wa uma now o le fa lau ke le ngala ngo ma to no fo ni usila o ma to fo ni yo we mo li mauri si nga ma doi titia fa le tono ai nga mai lungo ku per malo nga mai lungo ku per malo Wayne anga ku pur mele a nga kile ita pipi mer kuringo e ku le e le sela kala lauti e le se you know le anga e yai tangata o leo ke yo o leo te nofo te maramalama e ainga fo yai le feo ngai puli e yai kanga makua le sai nia e kula e pangi pepa e mai e ko fiki usila a o kanga CEO o malo ang fa malo ngai ka e kule o ngor ka krasa o kanga kangi ave loa ele ainga in their own cost anga ko kuila a vatua sa ili tong fiti e mavala awe ale tua sinata mari levanga ka kua CEO o le official fa ko anga sa yai ka usanga fia ai nga anga le fia ya kula e pa ai anga le fa ka malo mesa decline ma pepa e fa ka ko nga usina ave a sianga fa nga mo siong ai nga wala ki e siong a finge fo mai fanga at le nga ma fu ai nga fa nga ave ku kuila le la o te tala tu base lungo fact anga e mo ele ka o nga ke e cha pipi or fa nga le nga kai ku le pa ya oi ele sela kala la audi o pa o faso fu pa ferisha yo ala foi la na to fa tete now that wola i tu langa ola na leadership la tato wo se maki ka ko karangola i kanga kangi a fa fonga mai sa mo ma fa sa wi lo pa lo ka e me se lo la vai ku ma lo o ani me ale nei tanga tana fa o ange o le fai mai le sila to ana vai ta e tau talanga luenga o ange nga luenga kanga kangi fa ai le to mo sa uni o fea fo e a maka mai ai ona fa mau le melea e tau te tala ni au ngā ruenga. Le anga or kanga kang kuri mai le HRPP. Ko aku le la ko sap. E le hai se history.
Em fa yana rufa so mel vanga ne. Vai cha toru mo mua re o vatilunga. Yeah. Ola tau manuro ti nei mala tu anava. No kissing or contradictions with Samoa Uniting Party. Clear policies, proven record of achievements, strong leadership, national policies to improve and uplift the quality of life for all. Keep the progress for Samoa moving forward. Votes up. Makua I alo mayafia me male rule of law. Kalo fai. Yo. Yeah. Take that to proven record. Any protest ke leo mai. Le ai se suengo se a miokongu upholding all the rule of law. Now, let's focus a lot for my proven record and leadership. Like, it's very embarrassing to say proven record. Because what ye prove ai, ngala ko misleading ngala kung inga wala sila paki. Le ale record le kalango. Le ale paki ngo mai ko kung ol palmengi samo. SAP doesn't have a record. Ile paya inga le umak. SAP only has either 3 days or 4 days. Le maku. All over my proven record, what are they talking about? Mai le iyo mai fo ko kung ile paya inga lenga because ele lava se malo ya la ko ai ka ke kala ngola mele credibility longa winga ngala ko pepelo le ku ola e ofulang mu ai lang me makala ko la ko like in other words ngo mai ko kong as fast members but they thinking like SAP so le ol makwai Tau favale. ol ka favale Tau favale. they mislead the country they actually fa alaka le ku ale fa ka kala I so they don't have a record. There is no rule of law. And how are they going to talk about policy upholding a rule of law? Or policies like push in a fine pass here, make ula from a palmingi, pe afa be locally and for so long they've been breaking laws. You know, so for fight palmingi le ko sa va fai kong palmengi le se paki ai muli ai ngo fa ka apet palmengi FM la ko le fast ale ko sa va fai for ESK taker le wo fa la ko paki they should not be a caretaker given they are part of a new party wale ai se la ko paki based in the previous paya ing ele ka kau vulang la ko if they have a good conscience and clean hands ola ko ka kaunga kalango sa ola wala head of states ola me sa awa yele ka kaunga ke te ka mako le nga lewa form ni mako paki le so nga skala and in other words ola paki le ia ola pa inga le faila oi fa unga o le malo o ai ka kaunga ke te ka kai mingi al mele ele o manga ngao e o ese market ka it's all because of money yeah so proven record. What record are you talking about? Kako kilo le. Kako kilo amaka le SAP. Le SAP no inge ya le ke au o ke fa roinga le pinga lo sau. There's no record what a record. Sau mai le menga e faia. Ele se record le SAP. Kako ko le fast government. Ele se la ko record nga la le record fast. It's a fast record. It's a fast record. Ele se record la ko ya. Ole karango al fast record o fa kamina al fast o record suma la mangar fast so power me entado ilako o SAP which is nothing e ese la ko record le SAP fa fa la ka ke ka wole amasa ka kana o le kingu le la fa ko ka la o ke le fa so ka le mo ke le fa mo fo le kemi fa va me fast o ka ka nge o le kingu e mo kwale ai mo sanga leadership style ko ele ai mo se le ai mo sanga va ai se kulanga fa kai no ka sa kwa mai e fanga challenge singa o ke fanga challenge mai mele kanu ka ko fa kasi mo mo kanga ele ai mo sanga renga fa kai mo fa ko fast nga lo fa lo kusia ma ke ko kupe a fa ko kupe ele lo fa kala mai e o ai ke mo kupe ke lo pa nga ke kupe ko fast o le la ka kala ku melo ke lo ele se mengo fa lo ngel melo fa kwai o le melo ke lo a venga tene singa sa ka o tene singa e ke le anga ba si ku lo fa kai
Ba fo I se tamale ya tau ile fo I le songa ya le tino. Mangkua fo I o I lo ai level ai fo I longa ia intellect ma langa ia fo I leadership. Ni milenga po ela ka masi kupu. Mangkua le ainga kupu. They have protocols. Ole whakalofa iai ia protocols ole ainga kupu. I kangaka whakalofa kupu. E ofo I kangaka e avangi e whea songi ma kupu mai la kou ie lunga le level lea le ka ole seniors. E ofo le kangaka e take lako photos ma le level le. E mako e whaikike ia. He abuses his privileges. Yeah. Mangkua o kangakangi, the royals. E fia la ko e connect le public. E fia la ko e connect i ngai kangaka normal. Ai ele o maua se avangoa onga ole strict of security protocols. E dem whaingoa ko ngai kangaka. Ai wa ave I wholonga ko whinga wha aminska. Wa ave I wholonga iai o ngai ia ole sui whaipuli. Wonga e piusinga a mawhawhau e fo ila. If there was anyone outside of fast, e worth le milikingo male kupa. Le whaipule le pa. Pa ele ngafia I loa kule pa. Ele fia I loa kule pa. But he was the one who, you know, e iai foi trip ngalo kule pa ia overseas. Whekawi male kamaika I kupu sa iai. A se vai mo kangaka o me ia whai ka kou le kau ke whakaalo ma le pe a whape kau ke kausua. O le mea kongo nga koe kiki hapa ia whafonga o sa whapiko. Ingo vai mai. Sole. O langa mings ka awe lo kango whaile selfie. And it's a selfie. E o whaila si kupula uia vai from, especially from security and military protocols. O lau ka o kei le kupu. Is someone taking a photo of me and send it to somewhere? Is my safety in jeopardy? O inga e loa kanga ava pela o le alu ko kongo me lo ke kula fong. Imagine le ko inga approach alu mga ia overseas meetings. Ia wala ki aonga yoku o CEO wale lo ke o ma fai me o mai but I would put a big X on his leadership. Ia le nala le fula usau noa le e te wawalanga ia le wha amau ni angor sau noa ngale e te wasala to militino le amatanga. O la lai maana malama le ia Wayne. Ele vaenga le sau ngoa kore sunga li eto. Tu umai le tasi le na vaenga na matua luma I fo itato. Ma tila sila le popula fia menga popula iai. Pei or a ke longa anga yeisi salu lima e au wako fia le kwa au. Tulo. Ore popula e fia menga. Mu e kaka popula se mu. Pator pulanga pulai jela longa anga isaru lima ku mai I mangi fingifi tulo wa tule pulanga o tu inga tai fa peli fa ka maki va vela o yanga post au mai longa e fa ka maki ki vo e fa ele lo fa alo ele se usi da sila po a fia lo ngono le to tele o e nga sau o le mia masau ku ia ka ngaka e o tangata o lona tu ma lo ia tu no ifa se o matua to fa sala tangata me fa to pena ave ia ai pe haru aka ai ngalo ia o le fo ina to ma lo si le tu la ngolo na tau tonga o ana pongi matatalo kokongi ia le malo anga ka ko nga sa fat o ko nga record la ia le ma le ka ngo mai tato tele mo bia le record le tato leadership ki le leadership. Now, tato watu la ile record of ai ngisi o tangata nei la tala no se record. Kasia nga fia me. Tu lo wele of put fatu le fast. Ai se so ka yesi nga record. Nga fia me mai le HRPP. Olo le se record o sau leader sau taita inga. La nga le fa ko ming scar melia. O le vana tu to tas. Ai foi la se record ka ku nga. Record kukokas. Kukokasi. Ole opposition tu tasi mari tu ngai ai le ai masalang ole ka kulia kule upule great leadership mal record ele ai la se record fa ole fa ko ai foi la sa record tu lo le sunga ya o lo wa ka ki mesa olo fa walo mawen ole fast ko fa ka ye they put that record on you did not put your record on the fast make the record for you
Wala o le ia ko ke o mai ngai e whaavare ai lea ko ngu ia ko ai ngā policies whape. O ia via me me tau leadership. Samoa. O ia se ko koe whaakua kua ngai kanga kai se leadership. Now, and I'm asking the same question le at taua masauni. Wala nga leadership le ngai ngi. Ia fia me. Fia me. Wa la mukanga sa le ma sa ka ko kau ki kilo ye yo se ka foi e ba o ka sanga kele. But like I said, alanga record le o mpa fa le nga la vai yanga me le anga yo fa ka ru mai ke mi nga se mal fast o no record. O langa record nga me le anga ka ki kilo ke pa be se ku fa volunga muso fa me sao a fia I whangang I kusi e ka uen mali o tak gapa. Ioi, ko e sau menge o kiro kara kong ko e whai me whakasi mo kule epa mari chapi. Ko e fo I le mea Ko e fo I le mea sau iai. O se, wa lusi la le kore periti le ngai ia. E le whapengas kai, o kai, e kuurunga whakongu mea kau whai, a le kuurunga korkoro, ris kai, korkoro le mea fio lai. Leo whai ia, lewa, le lopo paki o oro lewa alu, le la alu e lano. Ele se mea ngā whaia. I lau mai kau aku. Le whakunga I solo a e kuala. E kau anga oku ngisi a koe. O le merenga mai leo ke iloinga. Mai leo ke mamla mai. A kuri e fia mea ia e kuala. Alo kau anga mai ngisi. E kokongi ai le e ka lafu. O le mai ko iwa. A le la kume, le la sa meme. Wai vai teto. Le la sa meme. O mai rofet pa kilea. E kau iai le la ko au mai ko iwa. Ai feo la ko me ako o tatu vai Ioi. ele ai sa uni a tiri sa noa o I o le tau tuli leadership a tangata nei le anga o mea nei e tauna manino le atu ko ngo ko sira fia me pipi o ye le la ko o mai fo e sa o ile a ke ko po o fai langir fo longa ai foi atu ai sira masias o lau o me venga le kau me o maho fau man ko le aki e pikopo o ia fo ile nga faisa ngong o le kala kula ele yese si orbit ese se ama le ala o le test mo mua le fia me sa o le leila le ala wa sa okula epa ai okay lo ai nga mafo fau ia sunga le aki e pikopo ilo ilanga ia va ai fa le kama fa le nganga au le va ai kula epa ma ko ai lo le ele readies test mo mo fia me le o manang tu ai le wo fa mai o le Samoa United. They are not uniting the country. They were the one who dividing the country. In the last 5 months, ola ko nga dividing ale ko malanga mai overseas in malanga le ngomai. La wala ko ilo le ya le la ko mela e fa. Ayo mai e fa vale ka. Is that a good way a unite kan? I would be very embarrassing to be behind a Samoa Uniting Party like a ke lo le. Ole fai unga ka fai. Leanga lainga ka apele ku. So in terms of leadership, leima se mea. And ele ave fo ila menge yo le fa pe o kama li yo la yai suafa ke kelo le ku. As a automatic qualifications. Eke leader o aka koma fo faungi ka ole ku usa finga winga ka ko sa lo konga. Ku luma makau. Polea kala fai mai lenga I uanga fa au ai ni sifo yo kamari ola ku anga fa pengela ku langa nga le kan mingi a te prepare o mai sainga take over ku pe ava pe me fainga kongitet o le simea o lo ke fika mo I la ko policy. Where is the costing? Don't just put nice words on a piece of paper, but give us the costing. Polea le kau o policy la ko o mai in terms o le economy la ku Leima se mea. Mea tope lau aingi mea nga kope e vi fo e whaiere po le. Mai polea lava le manga ngai o policy as a political party. E ka kaunga e wa ai le costing ongo le kau lea la e kango e po le kau fu le la e kango e ese mai le kungu. Ia wha ma avenga pela e ringa ia ngi avenga nungo le kungu. Ma ngai ai o le au menga o le koula a le HRPP. But we already talked about this last week. And ya ulaya, they are costing. It's a kuso la venga popo la venga fie la venga kalu la venga ulum la venga la falla. E makoi ka lai ai papa ku nga ka Samoa. Se lau se fulu milion ar kausanga. Multiply by 5, it's over $500 million.
Ai a kakova ai foila from a broad terms. What are you funding? Are you going to raise the tax? A kangaka kongi la fonga. Afa pia like kango raise the tax. Kalo fai ngi kanka fingerwanga. It's very obvious. Kuzo like kalangoyo, ale ku lima ya kafa senga. A mais ku pese fanda ima ko policy. It's additional of the debts lewa ya ka ale ku ulgamingi. So e manganga ola le ku fa pe waku abaku lima se la kala a year or $50 a week pe fa pe by for ile or olai ma fau e sili ai fa ma abenga ini lumanga I yalo ma fa nga ule au mai fo I e ka ile ku lumanga ai au mai se fa nga malo e leva ai the holistic benefit of the country I polo ke ki au mai ya ke au jide ko ya ke au le polo ke ki le fast you know a $1 million project it's for the benefit o le akungu a ko ele va pe va ku le milionga nga bai la ia le makai ma na o polo ke ki ka ma fai fa le ia ia fio anga mangu ye ku mai le va pe la le aping fiki eskan kas ko kas a ko nga polo ke ki va pe you will never hear countries like New Zealand, Australia, or America. But it's about tax. A raise the tax your fund policy, or you're going to do a tax cut. Ngai mafainga increase the income le disposable income bakangaka fainga wenga. Pa lela abi kangaka le fainga wenga. E mako ile economically ya ile fekaupi. O le skaka sa moa ia. A fai o le mele le ilonga ma fau nga o langa lima se lau I le kausanga. E paule mele la tula I mai. O le atele te tulou le ngana la avisa o le walanga lenga mai le whakaika I ngā la wofo. Pai mai. No winga ai pegi fiki ai inga fo I e pe to tolu to ono whanau. Mawalau pe korima ko ongo mawalau lau koru wafe. Waiva ai tato. No winga o le mele la so. Consider le unstoppable le eisa la waru sa moa. Whanga ngau la hiki kengi. O le avave kulo. Tato ai tato. Pau lea Samoa. This is so dangerous. Yeah. This is danger. Ole o fa sufi e fa ka ka ko fa ngau ngi lima se lau. E fa tau tatou nei tai lima se lau ole a influence ma fa au Sofia ai ka mai. Le ai mangi policy o mai ka au fina lo isa. Le ai mangi policy ai le paki le ku se I le mele o le fast. Pau wale o le paki Samoa. Pau le paki e le ngaka manguia ai lau fa ngau. E roi luma le. Le manguia. Langa fo inga paua o au mangi pe yor ta talanta fa so ya lo gofo. Fontoi. Po le alo ko o mai ma ko policy pe ko ke si ir ma singa ma ko nguki le la. A pi o ma le fa mau. E mai mo kai. E mo o mia e sa moa se paki ma se vaenga fa fai mo e maka o le ku. E faia le ami o kongo le ku pawanga. O ngā kakala mai le kua, o mea lofa manguia mai a kuhu ese e o a yon kama whangau e koe manguia o ele. E koe whaafoi mai ka mau a inga i o lau whangua ma mea uma. Ai a whai e pole a ngai mau parisi ko ke whaia kai ka ie. Ai a ko wola le makakau maa meo valea. E ma leia ele o rea kuhu. Sa kaunga la unga whape ngar whai whiau renga la unga. Ai sa fua mai fo mai whai ua fui paki. Stop fasu susuri. Ole si mea se akamale ya taua vai ngi lima se lau de. Makua I fia le au drug dealers. Yeah. Wa fai nga pepe me ya la fai ngai makure ngoli. Malisi mea o la pula ping fiki mai ole mawa lima se lau. Alu yo le whakau mai isa. Leto e fai nga ruenga nisi. Leto e au onga nisi. Ole amu kua whakele inga lo drugs wala. Ua kupe o whakau drugs. Yes. Le ngā lue, wale se wha mo mele, ma kofo. It's more like wa kako ko le sfuka la I lo kali. Alo fa ka mo si me ma. Le mele no foi malo. Ko limo se la kaka. Alo fa ka welo isa. Ya, o fa ko fa ka. At the end of the day, e ko foi malo. Yeah. E ko end of the day ko foi malo. Yeah. I think on strategy ngali ka fa ngai fa pe. O kupe ka ke ba ko foi mai ko malo. Ole, it's all campaign tactics. Mol paroka.
Ngā ka penga fo le palo ko tau o le pa inga tona ia tu sauni bale ia taua ai oso ku fanga lima sukala le skala Ia ngā. o le fia yo le HRPP le ngumela lima pe tau mo mai fatu le fia ia le ngumela lima a le lima se furu lima se lau lima fatu na fai le tau sanga le pa inga le na le tele le ngo so ai le fai ngol me ngalo waru ke le skala be uma Ia fe fangi me wanga ngofa ko fa porkiki. Lenga elenga aku rufu kasi runga nga mawal lima sukala. Vai fa mai mau yang aku fa mo orang fa nga nga kum kai lima furu ai si paro. Ai kei lo e. Ele si lima kausanga wo kere ngumelo pepe whanga ngau. Ia mawela ko pupi. Mana tuai pangar me rena aku ringi. Ia. Ele toi popole wa il tulanga ia la va ai pe fa pe o le mau le mativa ma le tangorima. O le mele la fai. Nga le fai nga pepe, fai nga kamaiki. Le ai fai poiponga. Paunga me la fai fa ko kele wala nga a saue ka ko sfuru afi. Ia. Pe a en umara fa ingo nei lima se lau. Ai vai il fale mai la ia ku kulu fale mai. Like ia o ke vai i pa ki o leo mai ko ma fai fai polo kiki. Ingai ma fai nga pengi fiki ele ku ava pengi se lau se fulu milionga le costing le estimate mai vai nga le pe si lungo le lo se lau afel population. Abe nga se lau se fulu milionga fixer fan mai mar ku kulu la ia ke donua. You know, e o mai e ko manga mai kanga ka ole kungu. E o mai ma ava ko info mai pe ka yongo ma singa i overseas. Kalosanga mai overseas e vakin nok fo mai o ko you know, fenga longa Samoa. Ai subsidize le malo Samoa ngi alangi nga ngi fo mai ngo fo Samoa. Share le experience ma kungu overseas. Pa ele va pela expect le fo mai overseas e la ku i Samoa. Ai la ku e vai kunga ele ole le tu la provide. Ele o le infrastructure la provide le health service. Le kele fo i o kua o lawa iai fale mai ai ka kaunga improve. Ai le la ka mawhai entice kanga kai pa loka la go base le $500 lima se lau ka la le kausanga. Le maua lau lima se lau ka la. Ele mawhai lima se lau ka la nga mai o ingi usila. E fa peke ra ku fan mai pe mai na o nga ngase nga wai ele mfen kon fikia ingi Iyo. O po lenga fo le lima se lau ka la le mo fai wa ele mo ka ko fai el mele pe mo fa memory pe mo la o na uru. Sa fa mele a fa pepe mo lima se lau ka la. Okay fo na uru langa ela ko natural ela ko me fo le ko le ele ko o feme fan mai fem ka ko natural resource fo le o lai ele mali aulo ele mali kai mange ele mali makawa ale ko ngebe o le borrowing o se me so wa so aso nge aso ki wo ko ki fase no kamba a be ya baro o sa ko pe mo ka ko li se fa o mai ko mala fe kai di se la ka Ya la. nga le o nga ya le so me se la ka e ko na ga sa mo pepe mo ya malo mo ka ko ni se fa Nga nu fa pe vera ole ma singa la ku fai. O e aru mo ke vai. Awange e mai mangisi masing mai ia mo ki ngoko ko ki fanga mai kai mon mere. yo Sorry, se grepa. Se makwa ko mari ke. Ia le ko ki fa vale tanga ta ile ia le ko ki fa vale inga fon koi. Se o ke fo ke no ia mo kwa fa vale ke ki ka fa vale ngi ko inga forisi ko ke me mo ko. ele fa pe fo le a pa pe mo le se la kan kano na inga export fa fu avele la ko rimsa mo ka Vai la manga ia. avele encourage ka e fa lui Ele te mi mo au le ngiu. Te mal tua nisi vai te mi bo i lalo le HRPP. Sa fai me fo ngai o a fai e mo wa ko e. Lo se na o ngiu ko. Me fa pena. ya Ma wana no ko pe. avele kupe E fai fa pena. ya pe lima se na ko Sa ole yes. o le menga le fa New Zealand mangkua le implementing wa New Zealand le forest o le ko o le avengi o le makua le kelenga ave ai ka milionga i iwi pe afa pe yo ko ai makua account umala ya painga yo ko Uso o no, ele quali. O sa mo ele pipi.
Ya pipi le o fai le magao le ke mo pepe e ka kape mo pipi. Una fe le wa. O le matu. Ange male, pipi la magao le ke mo kape o wa bunga. Ora mea mali. Ai em kuso kwale o angi ka kai e fili foi le ko fa va ai ngi fai se vei ma ko ile ko po le ale ru manga i mo bia. Ai vengo ngofo ma ia vaina ore kola le fa le fai ngonga. Te mai runga le akor ko ingare maranga kola. Ore kola cost living Adjustment. allowance. Yeah. Le ade kola. Wa ka ko va ai le mene la tu e la tu fo le la fai ai ve vera fo ringo sko inga pese senga o lo ke ka ma ke por me on mo foi pure se pai ke por mo ku de pare Ai se o volas ka ko pe u la pai. wa ai va ai O ko kola. a ta to ka mo fila e au di le ka le fa pele sa mo me ai Yeah. o ka se makanga se au mai fo ila se aka o se ainga like o se loko ho ile o se ainga ma se akinga e manguia mo se ro ai va ai e fa apele mai le apai o le mea ai A le alu no ngol tai pere ko ngol ko kola. o le kiko ka ngakare o le apa E fai o sa o pepe al kelo la fa la mari liu. ia ko vai ia o nei vaenga uma e matua le fa ma ele wa ka mai sa mo wa ta mai sa mo ko ke sira fia e siri ai kupe a e fundraise ka ngaka diaspora mala foi sa mo e kausanga ka kasi ai malie le loko la kana nga de atu e silia tu a lima tangata sa moa o lo atunu i fafu la ko ke fantinga o a poro ke ki o le kausanga mele kausanga mai se fainga malo e malie le loko le fainga malo o ke lore e to sauni e hepe le anga o le wai o to su mai mafio mai e le ka fa va le sa mo ia ko i fafu ele yes kulo maybe wakana those days ngo mai ngai sa mo ka wakia le mo ke fasala lau ku sa o e se kasi o pisi ngisi keli probably more than 20 o i malalo i San Bernardino e yai ofisa ki kele ia o le royalty income tax e own e se urunga li i Samoa e ringi a fakas iyo fai ngaruenga i makangakas so they are business people lafo kupe i Samoa makuranga uma fapenga e mawhai e kampangi ngai mo ki kuanga fundlist pro ke ki milionga Samoa yes ai asau mai le loko onga ore marli e fai ngā malo lai fai au kako. I think a seta mali a tau malha whanga la kumu. O ka kou lewa mai experience leo langa ngi overseas. E kau ke wa ai le lima kausanga 5 years is very small in vai ka kalai wa ai in the future. E o hula se fulu kausanga su lima lus fulu. O le wa ai i la kou ia ko kelo la kou ia samu. It's just today, don't care about tomorrow. O le whawhi ka uli fo ilanga i le kamawhai a kia ele kung. O ngal ko kele o ila ko lo sa mo manga o now. I want it now. Ko kele o isi whaipising isi mo ke kalango ingi sila. And they are wealthy diaspora. O le whawhi ka uli ala ko le o e investi sa mo. Whakupising isi a kamawhai attract ko ia investors. O nga o makua i loka o mai lunga le official parimia. Ia au wala ngai mawhai ngala ko aku e le skala pisingisi ma le skala la ko kampangi. It's like every strict ke la ko o la ko kala lang me kia. Au aku ngi senga usang aku senga lola merka peka. Ai au aku sa mo o le overseas. Pa me fa kumur form le ngai le al officer sengin me le ngai ala ia le fia. Kusa ele o lang o inga sa mo ia kanga ka fai pisingisi overseas unless e yaiso so kanga. Unless for yo le kia waku ma whakangkanga aku se ke kusi and o ko inga practice ia o le o ka ko ku mele fala ku o faingo o processes ai al waku senga faingo fie ia senga ngala ku pa kumur form i run nga ia pisingisi pe alu loa make le tio male markanga kare manga o e laki fai pisingisi o le fafika uli la nga le ala ionga stagnated le ka ko ele o nga ilum le fai mai o Samoa move mai the least developing country. Ai le ka mawhai whaonga kupe entai se kanga. Ai le ka mawhai develop le kungu ma provide
opportunities e kanga e aku invest i Samoa ma create job opportunities. E sa o le alau songa o le makua i ke leo le wealth o le own e Samoa diaspora overseas. Yes. But e le manga o ka kanga kai overseas e wako kupe ai hold in malo pule la ko. Lenga ko yo ko sia ki o fe pro ke ki nga mako funding man. Ya. Ola fo le ka manga nga ye I o mako lo vai. You know or ko inga it's accountability. Ele o yai kele se accountability ile akinga ingo le ku Samoa especially ale level ila ko ye fai fu. Toi fa wo tatou mati no bainga fa ufaini. Pe mai tatou malolonga. La tatou malolonga toi fa wo tatou proclame ne vanga na fiafi. SMI. Manu le hatu o lo fea fio ai au kilani ni usila e tausa I ria di la e Samoa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mi tiafu whapea la e mo tamaitai mawhanau. E jasi lava le whale o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No Meratasi John Coulter Drive. Out of a tonu la vole warehouse Maracau Town I le malai malele. Le e Veni Pacific New Zealand. Soi fu manuia malangi ma. O lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisosoani tangata wa whaina mai ta avale, whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani, wala au mai tato ofisa nei Prispeni Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha. Le Quick Freight o se au nanga vave to e whaatutuaina. A wale la foina o la container po so se whaamuhori e wainga I Samoa. Whafsota iwa au I le o iwa, tolu iwa tasi, lima iwa, tolu tasi. Po le ovaru se lau, fitu iwa lima, tolu fitu waru. Le Quick Freight, au nanga vave to e whaamaria lotu. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Toi whawhele atu le taliu mai o le tātou puru kalame mai mana o longa masani o le deifo ia fiafi I na ua 5 minutu o te daily tulai ono le fiafi. E le teimea mātou I America nei. Ia, e le tali tununga o te loa o le nā ua te ale o le tasi po le rua. Ia. Ia skia kasi New Zealand ke alua Samoa. Ia, i le swinga fo o le taimi I le neifo ia so le mātou proklame. Ia, o le tau taia o le aso lua le nei America. Ia, ai mātou te le toi whaau se whaate atu nei tātou whasi silanga masani. E tātou whasi silanga tau o le veia, tātou whasi silanga masani.
tatou mo mai faasisilaga foi o matafale i Ausitalia nisi o fonotanga ma feiloaʻiga nai matafale le faatuatua i le atua sa mo ua tasi mo le misa tatou amata mai i Melbourne Ausitalia ia le ua tausisila mai luga o le tatou screen faamolemole ia o le fast Melbourne aiga o le fono tele i le Sunday lenei le ala saunea suma limo Juni ia i Dandenong e whakasaho 50 Green Street Doveton i le tau le wha i le awhiawhise pa ia le valu i le whiawhilo nuinga e mo mia le toa tele umo le maftanga fast Melbourne ainga fono tele o whata penanga lava ia aua le wha manatuina o le lima tausanga o le wha tua i le tuasa mo utasi taro soka baile fionga i le teitei fono pola te vauteo ma le ofisa ia suatu mo uatu sina sau sinau plate ya pole alava si tau mafa ya e te lima atu ma oe ya ile fo ya fiafi ile tau fono tanga o le isi fono tanga po o le fa moe o le ainga fast i Sydney Ausitalia so wa vai atu ya i le vaenga le pe fono tu mai foi lunga fa mo le mole mo le tatu vaenga ina fa silanga taua e vaenga ainga fast i Ausitalia e fa ilo atu ma le whaaloalo i le tātou maftanga whāsi Sydney a inga. O le awhaia le tātou whanutanga wha le masina i le aso sa nei. Wha mole mole e mo mia le tātou awai mai le whā i le awhiafi. E amatali ai le tātou whanutanga. Wha manatuatu fo i le tātou la fonga se furu ta la ale mea. Ama o popo i le aso wha mole mole e o mai lau plate fo. O le si tātou whasisilanga o le tātou whasisilanga mai Brisbane i Ausitalia. Ia, tu ina tu lunga le tātou flyer le mai Brisbane i Ausitalia le foto si le sila mai ai. O le whasisilanga le atangia mai o se Zoom meeting. Ia, ma le fionga le teitei fono o le teitei fo i le vanga whai fast i Samoa sunga le laude le madi toa. Ia, whaamone mole la sisilane stay me tu ina i fo i misa i lunga tu ina e lunga i misa le tātou flyer lea. Ia, ai ona fo o share se lava fo i le to tele. Ia, tātou whaasolo niso tātou whaasisilanga. O nisi no whaasisilanga me se fo i o nai mafutanga i nei Amerika. Ia o mafutanga lea o le a tālia fo i le tātou whaimalangatu. O le vaenga i Missouri, ia, tātou alu misa whaamuna mole, ia tuifonunga le. O si vaenga sia i o le aso tofi nei e taua. Se uma tatou atu nai Bay Area e whatoi before Missouri lunga whamun mole lau. O le aso tofi nei e whai malanga atu ai. Ia le tatou vaenga le tauta iae. Ia mo Missouri, whamun mole. Ia o le tatou leo tu atu lunga na tonu lava. Ia wane i confuse ai le totele. Ia o woma pa anga le tatou proclambe le tauta iae ma le Blue Wave TV. Ia leo le amalanga atu ia le tātou po karambe le nei ma tauto tolu ma le fionga le lipule. I le aso tofi nei e taunu wai ele o Missouri, Independence Missouri. Ia mo le wha moe ma tauti a wai atu fo. Ia i le wha manatuina o le lima tausanga. O le fast ia i Missouri whaafitai le walaulia. Sa atu ina mai le fionga i le teitei fono, plai tei vau, wha moe tu loa, ia ma le committee. Ia ai o le wha linga lea mo o tō umalava i nā i Missouri. O le aso se furu ma le tonu i le tā leono i le fiafi. Le a whaia ai i a mawheula i le keke o le aso whanau. Ia na utu i nā tūle address. Lua so far Highway Independence Missouri i le VFW Veteran Hall. Ia po le Veteran Hall i nā Independence Missouri. Tātou whelo iai, ia o le whai ngā malanga tātou te weekend ma whaia sauta mai fo. Ia, toi fo i mai ila ia leo whai ngā malanga i lea songa fua i nei lava i Victorville i California. O leisi whasisilanga mai le Bay Area i nai San Francisco. Ia, i le whionga le teitei fono le au pepetele. Ia, ma le lātou fo i komiti mamalu. Ia, o le a maua se whailoa inga ma le tātou maftanga. Ia i le aso lua se fulu ma le tasi o Juni
Ia o le address le nau tu ina tulunga ono o ono Swerin, is how you pronounce it, Street, Delhi City. Ia a fifio atu matala atu au tatou whiro ai e foi. Ia ina, ia whiro ai foi mar komiti e lonja ai te tala alo ia le wha moe moe lea mo Bay Area. Ia i lea solusu maritasi o lea sotoana i o le vaiaso i ona tua. Ia, mai ala ia lea. Ia na whaatata leo le whainga malanga. E le wha moe moe LA lea solusu furu. Ane tua mo tau i Los Angeles e ui i le tapisa solo mai o le vevesi lai tupu mai la loi LA. Male mu lava e le taimi o tua i tatu wha moe moe. Ia a wha pefa o le mwhaina e malanga mai Victor Vio le meo lo matu wha mautu wai. A ua e vau ngata e te 4 mili le lima male manava o kaut whara. Ia e mese fo i o le pea e tapo le pea sunga sauni. Ia male pule Andy Ayolupo to o vaenga Elvis Molly. Ia male tamaitai la le lei i Hannah Smith. Ia o le hava noa le lei tau te whilo ia ina wha tau sau lima sfuta la le tu tisi la tu lima sfuta la le unu fale. Ai e te maua le tau mafutanga me tau tia musika ia mavainu fo ia sumalie. Ai open fo ile pa. E whakawala e oe le vaenga ngā ia i low cost. E ia le pa. Ia lono winga i ta great posiva fia night. A vatu lo to lua whai poipo. Awe te ua pase mea muse mea. Whaafiso tai ia le sunga ia Ray po talo Ray mi tai ia en naite ia whapea fo ila ia le fionga ia matia Avamua Andrew Panapa Maritutonga Palfretua ia Marian Panapa. Contact numbers na utu ina tulunga vilia e available for ilunga tatu cell app. Tudo masang ya ka unga cell app dia fia fai ka ko app fape. Ia e te maua le ava noa te lulu awai. Ia matato filo ai. Ke i o ticket now te utuai. Maia taurunga le tatu fa mo mo. Ia ma Victor Vio nei le solusu mo valu. Solusu mo valu. To e foi mai tamor ele la mo ka ko ka mo ele. Mo le sika. Aba sao Ia le utama. To fa do 16. Io ke lo foi la, o foi lo green card. O se green card o lua ai o 16. Ia. Ia, red card oi, yellow card. Ia, ai ave ervisi black card. Green card. Ia, ai tato filo ila ia tama fa nau San Bernardino, tato umai la talata Rialto, ia ma Moreno Valley. Oh, ui vai ia o ia. Ia, fa tau sau lau tato fa ma vai ai mana tua ai foi le fa la nei pea. I lungo le stage le tau wha moe. Ia ona mātou o lola ia lea tu ua tau California au le lei, au lea mātou o i Oregon i Medford. Nao, mo i la tau le tau fasili mai, mau te le Southia i le teimo fu asi mātou Portland, Oregon. Ona ua le fe tau i maso sa atofa. Ai o le pitonu i Medford. O le a tātou asia matali malo ia i tātou ia istamai community. Kiro le mga hero kumala. Kau ki oi whakahaua ka mai community. Ka mai. Lono winga o le wha moe moe nga ia avea ni ta mai ma mea te tele. Le la o mawai le avanoa wha tai foi ia i le fionga le sa o plata i vao i upati ia ma le community i na i Medford. Le tato wo ia i Oregon. Hea o le tato wo i folola ia lea i Seattle. Tato Masia au le Hawks, Seahawks. Ioi, I ke o whako le Hawks Bay. Koe kau se mei New Zealand. Ia, e ele tātou fundraising le whaila sa tōna i nei lufuru tasi I nā nu o matai ia mar community Samoa. E le tasi o le tātou pakale nai nā wha mole misa pe a wha pete mauane. Le nā tonu lava fundraising lea. Ia o lo sao fo I le FSO soni ai. Ia, ele mātou o atu tātou te papa kiu wha tasi nā. So tai to fali o fa vai vai o manu ia por tlinga tu wono e me so le fionga ia foa ma lo tu to tasi na le teine mai vai sala is no teri se la fai ia me so le fionga te te fono ia fa masanga to le foa ia manisi le fo yo le tatu community tatu filo I fo na filo I fo le fionga ia leota ia Strickland
Ia manisi la foi tatou maftanga me se foi le fretua ia Pauli ma latou foi maftanga to tele ina ia I Seattle. Ia tatou oro le Utah tatou sisi ngā fua muli. A dole tatou vai aso ina Utah sisi ngā fua. Now, a o whaafonga mai foi la tati la tau paanga le tatou tau te iae ma le Blue Wave TV Utah. Ia, wa umango o lako ko kasi. A le ua watu umar mato au whai ngā luenga. Ia tatou te miritino fa aftai fo I le avanoa o maua tatou te whilo. Pristine ia o le kirikiti po te fono si ua moa taritimu tu le foa. Ia mai se fo I o le sunga ia pasi ma tailinga. Ia ma le toa tele o I la tau mai se fo I o le sunga le kopo na mulo ulu au matangi hena Brown. Ia fa aftai tele mo le avanoa ia o tatou maua. Ia malanga o matua ile au malanga ina. Ia iaila ma le fasilanga le na au mai ele songa le professor Dr. Namulo Ulu po le fionga ia tofa na unau tavana. Ia le etu ina mai mo fans malava le tauta ia sports talanoa breaking waves ma fia. Ile nei tautua le televisi fasilala. Ia fia maua se tau whailoa inga ile taimi lea ma le address tasi fa tasi 25 South Bankerter. Is that how you pronounce that name? Bankerter. Yeah. Yeah. Parkway Draper UT Oka. Kauma pe vai moro uro foi vai il. Taimi o le ono le fiafi. Fafso tai le numero valu o tasi valu o toru iwa fitu o le sunga le forma I Dr. Tofa nau na mulo ulu tupna. Ia, ma tatou whaasisilanga whai u o whaasisilanga fo ia Victor Vio le tatou fast family. O le mata whale Victor Vio wha mure bole I lau whionga misa po ua ia le nā tōnu lava. O le whanatanga le fast Victor Vio o le aso whai ai o le aso se furu mre valo le masina le neo yuni lo no winga tangia mai o le vai asfou. O le itu lata o le ono I le fiafi no fuanga o le mauta o le fionga le teitei fono I a lau matia address le na utu ina tulunga tasi tolu tasi iwa o Gromdale Street Oak Hill. Ia mole ia I la tau foi o le committee ia ma lango fast borders I la tau foi e lango su ina le metafale po o le stala le metafale pe ke le skala foi e te fia le stala o logo vanua le nei I le aso se furu mervalu. O tatou whaasisilanga le nā o lea o mawhai o na tauno mai. Ia, ile nei fo I vaenga o le fiafi. Ai tatou tele I atu ai a ua wina o Prokalame. Ia, o le tūlanga I le whamoe le o tatou taranoa I ma tatou whaasoi paki. Saunima le ataua. O le ane tatou wa ai I manulau ti ma anawai ana mai ele sap. O le vea mai le leadership which is matua I sa meme lava. O te leilo foi po le ase isi tino mai o se meta o se taita inga le lei. E toe na nea ai le tula I mai o fia mei. E a veo se kai. Ina ua mai ai le mele o tula I mai. A o le mele o ke fia aka kuai. Langa o le o titiro atu. O le stika le sa stika ai mamua au mai e fia mei il fast. O le rule of law. A o leo wa ia ku I le mai ngo mangulau ki le. Ua makua I alo ko le I lalo ma le rule of law. E se me okup. Ia mai so finga alo. O le rule of law langa ko ia belongs to the fast. E no sama mea. So ia kia uia e kau pa mai ai ia susi me e mori mai le. Ine en kau fula. O me fane le siling maria vai. O le HPP falling mai. E ele vanga le Samoa le pa le breakaway ma le HPP. Ia. Le Samoa le pa party. O le fai ka waka ngai kongre HPP e ia. E tasi pātea. Whangange o mene. Ka kupau. So falling mai o ka ngaka lava o le HPP le o fai le pa party. Aka kikia kula le sap. Ine sap. O kakanga mai le fast, o fai le fast government, o mai fai le SAP.
o si kere sau ngei e whawhewhea o ngā kupu re ngei mea. O leo kako ki kila kula ven mele coalition. Fōringa mai, o i lau mai aku, fōringa mai la o ale i sa pipi mar sa mo leipa. A mawar mo mela, o la kawanga, a o for the fast, le sap, mo ko mela ngā lava. A whapele mawar mo mele lau mai aku. E o ngā merch i pakingi. Inga ia maua se whako i lalo inga o le fast. O me varanga o le manga ia mara ai aku ale, fōringa mai le se furu, le mos furu le ka kusi el fast. But already ko ki kia kor le lima suka si o sui ale. O le fast le waengi. Le na tonu a lausunga le atau. E amara tua foi la o le tatou ka la file te vai atu i le HRPP sufitu. O le pomoni la heading towards the election. E le o to sufitu o suomi. Mana tua langa laile o county ngai ki ka star o si o. Le ufa ma vai mai fo. Ai ele ngalo lo tur sa no ngaton o I tonu la le fa vai sa no ngale ale fionga ya fono toi. E tatou felo inga. Na ia fa pe mai ai. O lana va ai il fainga palo tale la sa nei ele ko iai se paki e malo iai. O le atato va ai me ta o coalitions. Lo no winga fa vai la na tala. Ona o te lo fo le si le fia e fono toi. O isi ang kama mafa. Le o ese mali chapipi. Maulolo ta vita le o fa no fa to es alo na fa se tuangan. E le o mautonu le tebele le po fetonu le ta o to lo le fingalo. Le o tato va ai o mori le sui o sanga ngalua. Mai le fio ango malie ma wala i vau pepe. Le o momoli tu tonu i lalo le whaamano le HRPP so mauti noa lava. O la lava e alu maulolo tavita. But soon to be confirmed. Po fio paki e iei. Also, it's too late. I le analysis le wavako. It's too late kau ke vai akuai. O koe o ngofako mai se sila paki. Pe o whawhatala le o mo mai nisi au le tu malo lava i o nganga o anoa maa. Ale e sa. Le o whasanga longa sa ngai. Ele sa. Now, remember, o mea ngenga ka ko ta whaso e fui mo mori a tau ini so teimi maso ngana loia. Au tato i New Zealand. Ona o motunga a whaia e maua mai ai kukungu. Mai tangata o le lau te miritino whatas. Le ala o tato vai atu ele share kala le tau te iai. Le anganga yeile information na sau. O ala ia sa. Maulolo ta vita. Ma le sila tangata le olo au. Tangata ia na au mai le info. O le AO i le pākia olo. With the information, o le tangata na le la whai mafonga o pākia o le ia sa. Po le fongoli. Le ala o tato va vai atu tūlanga le waiai. Mei ese maulolo ma le HRPP soon whailore mea biai. Le o mau melfa whaatala ki tonu la vonisi o anoa maa. Whaatua tuaina i nei matai. O le o maua se vaenga o sau noanga. Marafina ngalo o le fionga yale esa which is a soon confirm mai. O le ngalo nga vaanga i. Le la tau ti tala noa i o olo le behind le green le. Le lanu le o kwekwe. O i la le paki le. Maua mai le tala i whare ula la tau ia. Ua tūri to olo au. Malanga kengi. E whakea le sui o whare ula. Sa nganga muamua. Whakea se sui le ua momoli le fast. Se sila lo sunga sauni. O le matua tele o le ora le popoi le ua iengei. Le aise respect. Ia te tau tangata. O le mafuanga le alenga fisili lo mafufau. O koe hola e ale whaki le ka ure HRPP. Ile lat i o lako kiuki. E whamai e puipuia a ia te tau tangata. Le o mau mai le whawhatala mai te tonu lava le whionga whare ula na lena. Kurko o vaenga alo au malanga vaenga. E whakea si sui lea ua ka mo mori fast. The good thing to know. E lai Stanley Crown o le vaenga lea. Ta ua ave whamsingonga. E leo iaila si tūlanga whapea mai a mea ua kaofia leai o lai wha a wau lava ma o la uta o toi whonga whamsingonga. Le whukotata tia ia te au kopi o kusi. Wa mai ele wha maungianga wa solo fua ngofo i orke lea mare loau. Wa solo fua mai ele maritoa. O le kele i o le story o mengi. Te sila le ia te uam. Aia a fia o mamai i whainga porkiki ma le lima o mea. O tūlanga le uta to vai.
tu loa o te tatalo i le saonga le muo i la tau o le a whaia paroka. Leanga o ta last thing kau ki fia vava a yeili a tau o masauni. O le kupo se vesi leanga. So oi mare kauai kulo. I tua tape na ngoni whainga paroka. O matua whaari le pule tu tasi mare pule saua. A ngisio i la kou o whai pule a o la fo i whaururu e fio. Sa o le oi. Kako ki kia kore cha pipi ko sufa ia kakala ye. Moalanga lewa makauri fo lewa wese ia whai malo kastawas. O lewa wese ia maulolo. O lewa wese ia salapi ngaki wa woleba ngas. Ere ko ya. Ya. Lewa mawapu lewa wese ia la wo fo lea le wo le linga sa ngia alesa. Ale fo Alesa. Wa sua la bala ko fa le uta no ile e cha. Oh yes. Ai kako kalongo fo gi me pa ki mo. Asia ka ya fe ke man ko po le ko fa ma sin kalwa. Nenga ba dile ba fo le alu o le foko sa mo e. Ya, foto Samoa. Foko sa mo. Nenga ba dilang me makai olo. Yes. Mare tua mai ua vali lanu mea mata. I iska ko ka le ba ngate. Sun le se i tausa i le mai le ata leo le tatou. O le ba nga vali olo lang me mak. E mana tua mai fo i le mafu anga na leina vali le e lua vaenga o tua patatua i le ata lea o i le lanu le na leina vali. E atangia mai o ina a matai o na whailoa public e olo. Le tūlanga o lang paki. Lua, o le vaalea, o le ufo mai ua whaatau le au siliva. Po ua lisi na atu i le au siliva. O le lisi. O le lisi. So e le kakau langa valia fuara wha. Aina approve le tangata lea. E olo. Inga ia valia i le lango le vaalea. O nei vaenga fo i o mamotu ngā afa. Ia, o le uka ki e ipa maybe ono le tatou tai. Tatou porkala me tai au. O le afa fola tu wai tupe maua le atu nuu sa maua le vaale. O le i o mai tonu ma fai eile pule lea u fai le suinga lea. E o. Ma o ifo i le lisi lea, sa eile fike nga ingar kapengaka. E te le mea na tupu. Tasi lea vaenga, lea peina vaa ma eile fonga vaa o fia me mala auli. Ai le lifai loa ma olo e langolango fia me. Leanga na matua tu ma losi la auli. E ke e le dio lea lenga fai. Leanga o le link kongua le mantua vai pena ma fai loa tu mali etou. Fai kaga ma vakua se akoanga. Se mau o mbai whaangi for story. Leanga o keimea fifola tua. E lida kua i marifangua me uma ma isi fale yanga whaku. Tatia mo tai au. Ia. Nā lenga o whaalongo kōlua kalango e le coalition. E le mawhainga whais coalition i Samoa. Se vai lunga le kula whango whainga palo ka whamole amisa. E le mawhai. Wow. O le mea whailana, mangkua vaenga kasfas fulu o le kula whango whainga palo ka. Peke sau koko kas. E whakau ko el paki. Pea wha peke fialu. Lenkupu ia wala. Le ala o fisiri la, le ala me ngā lenga le mawhai ngā koko kasi peku wala. Ai providing a yearly number i le fast. Alai ku kasia. Lenga fight agreement. E sui lau paki. Lenga leka okol kula fonga. Kula fonga whainga pa local vaenga le kasi fast food. Aba ai eila kula fonga whaingi waka ku whaika ua whaafia. Lai ki lia lelei. Lai sa oi lalo for the parliamentary term. E ke sau kuko kasi. A mawhauwhaula le lai provide mai e lesi pol HRPP ma le leifa peorkala songonga li ata. Pe o mai le HRPP e luas fulu a sau le leipa e se fulu. Leipa pari sa mo. Longa winga le ka kaunga whakau ko malwa e ngale ko laiti. E le paki e le HRPP. Le anga o leka okol kula fonga. E le o iai e le o mawhainga whaapea mai e mawhainga whaise coalition. So ia kia ula o whike nga inga ngā lela ia ingi. Which is a pōra ila o ia view. Dangerous i o coalition i Samoa. E ka kau lava, like, e ka kaunga kako muli ka i mele i ele kula funga o kaimingi. In other words, you know, e kauanga lead le paki le lead. Because o tios nge mawhainga whai ko konga le moka. Ava penga se policy po se kula funga o le manga nga o ia
le paki le government va pe mga umia se support, especially ya le constitutional constitutional amendments. E mga umia le support asesi paki o le kongon mo ka pa pe kolung paki. E mfain kala ngoi nga fai foi la ile ye ba nga la sa pala inga ita e lo ke sa pala inga numbers. Pero mea maulolo le fai le swing fa ba nga le fa bai. So ele ka kaulanga ka ko we should not give false hope la ngo. So fanta to wona e vai na le Wa vai la ye le ba nga le kasi fas fulu misa pe mfainga ko ai lunga le sa wai le la ka fai ka unga word for word ma ka fa fa ka ngoa ma vai fa la pala le wingo. Membership within the Legislative Assembly. Poi kasi, subject to subsection 3, a member must sit in the Legislative Assembly as a member of the political party which appears on the ballot paper when that candidate was elected for the parliamentary term. Subject to subsection 4, a member elected as an independent member must, for the parliamentary term, sit in the Legislative Assembly as a member of a political party which a member joined before undertaking the member's oath. E ka kaunga joins a political party. Ai le whaiala oath. O le vaenga longa kolula, le refer nga inunga le pui kasi. A member elected as a member for a political party that does not have sufficient membership to be recognized as a political party in the Legislative Assembly may, before that candidate takes the oath of allegiance, join another political party or become an independent member for the parliamentary term. Ole kia, ole paya inga ako. Sao lole malunga fa, a member elected as an independent member who takes the oath of allegiance as an independent member must remain as an independent member for the parliamentary term. O feo I ka oma yai e mawhainga e sa whai as a coalition. Mau le fo I e ka kaunga mawhau ma koe mawhau I wingo menge. Le nga set le presidents I atuala. Ele I mawhai atuala nga kuko kasi. Otherwise, ele mawhainga counting alanga vote I kaimi umma I kongole. Is a paki. Ia ke aula. It's going to be a legal challenge. Nga vapengila o la paki, o au loke paki le say tree party. Ya o luanga ki nga le stone party. Ai o la sau ia le si vape mai o la ko ko lu la paki. Ale la mo ka ko le majority pe e fa kasi ka ko. Ma fainga challenge la loi. Ele o sau I la loi because o I le ma fainga sa fa I le kanga ka faipule. This is the ingredient for a member of parliament to be allowed to sit on the chamber. So Sauni, in other words, a loa ko so le wa loa mai low seats. Ai ke o la the majority of paki ka ingol fast HRPP mai le le ale wa sa mai le sa pe ke sa mai SNDP pe ke sa. So are you saying e ka ronga e liu ro ka mi le. Ai le swear in oi. What? E ka kaunga e fili doa. O le kula fongo le whamakala me kula fongo. Because, again, o le wa ele president for umanga set le 2021, inga ua, e mo ilenga run ia kuala as an independent. O le fasili, nga whaka o kuala as an independent. O le kali, no. There's a record. Nga whaka o inga wa umanga agree, nga ke agree terms, conditions, and fast. And then he was sworn in as a member of parliament, as a fast member. Even for some SNDPs and Tautuala, So, ele mawhai langa wha e whaise coalitions angi paki, because o I, e avoid le dirty politics leo. Imagine la le lead le, whakainga pe o le fast le, lau ke moanga le 26, just for an example. Ai mai le isi paki e doa, ua tai. O I la le la whapero, oh well, we got, le o mais paki e lua va pe sulkolu les o ele va pe la fa melba lenga kupu ni sila mele ele vai kaimi te sinta nga majority le national anga choose Western Peter if I le la coalition man le pa la lo te sinta which is I mavo forward mathematically ele fair le national because aka kau lava nga choose le national ai le la fa merkula fongo ga ko ava pe ke sau o le nga e malo mai le ale paki
ele o Yes Coalition, but in order for you a form masisipaki, e ke liu. E ke liu. E ke liu mua fa fa ngofere nga. Kusa ke kaunga avea o e matangata o lea paki. Yeah. Ai te le ia no e whatau tō. Whakau ko. Yeah. Kusa le pe tau wala mai ei vaenga. Vaenga le kasi fast food. Lono winga a tūr fast wha te inga. Palasi a kore i tapipi. Ai sao mai ngongi sa pufala po sko. A te inga. A mo mia la e sa pia. Ele o mai fa coalition. Te a fai o mo mia per fast la ko koru Turn. Eliu. E ke liu agree mo mua terms mo me umala va fast. E punga ro kongo va fast or finga mago. Yeah. Wait. O leva ngo fia ka ngone mele. Because like oisi kai ni. Ele pa ai ka ngako le kongo. But o like take le approach my overseas. Ai fa malon kula fonga Samoa. E ka kaunga take le kula fonga Samoa. Nga kaunga faila ele e suit e baile approach. E suit type e fa pelo yese me nga kupu momo. Le nga kupu momo le sau tuala. Alu I all HRPP le manga o e afangi e turn as HRPP. Saulo il fast. We all know the story. So e whainga kālanga e ma whainga challenge I lalo kula fonga lalo vaenga le kula fonga whainga paloka. That makes a lot of sense. Wanga makauri fo ili e diale lunga le SNTP ngo mai le whainga paru kanga pasta. Ala e kakare sa le SNTP ko le pasta. Le SNTP. Le SNTP. Yes. Le sa wi vui. Le sa wi vui. Ia fa pe fo ia tau tuare sa wi ia balasi. Balasi ma le SNTP. Ai fa fe ia le lile I tulo ia mangili. Mangili fo le SNTP. Oh, okay, yes. Anga mai lan anga. Ele o me fa SNTP. No me fa fast. Pero vengo fa la coalition le. Ai lai malo mio. Ai no me ko. No vengo me franga con fa bangri. Langa peke malo me le pa ki mfanko according le kula fong fenga palo. Kalonga winga I mafaianga e fa pe ku pa ki sa we. Na olela walu e fa ka ko o le amale le pa ki. Ai le I ka ua o se fai pule. Well, that's O ki a koa. O ki a koa na ko me ari I fonko. Wale fia wajan. Wale fia wajan. Plem na kula ko ma fa we na pa ma. E man ki no sa oni mala ya tau. E ko emergency meeting mo. Emergency meeting mo pa ki yang I prefer a landslide. But I also want to have an opposition holding the government account, in terms of accountability. Yeah, o le tato tani. O wawaya. O ise mea tato fasalong ale lunga fa mo le ko fasalong. Fa mo le lava le tato bisa se to vifo mo le tato fasalong le tasi o le etau o lava. Le fasalong ale pe fa na vifo lunga fa mo le lava. O le tūlanga I se talo sanga mai mo miai I a tūlanga o le kidneys. Yeah. Whena lo sunga e manino lava ia o le tau ahinga fo I sunga le lino ia. Mai mo mia fo I so swani e wa watu whalo e te linawa mai fo I lunga tatu kalafi. E o le ngasangase o le uso ia Dr. Michael Lingalinga. Ele wala alwatu lunga le la faitau tu lava. Our dad Michael Lingalinga is the kind of person who lifts others wherever he goes. As a professor at BYU Hawaii, he mentored countless students from all over the world, helping them find their purpose and voice. A man of deep faith, humility, and service. He's quietly supported families in need, resolved conflicts in communities, and brought healing through his work in peace building. He never asked for anything in return, but now he needs help. He's facing kidney failure and urgently needs a living donor. If you can help, please consider being part of the miracle he needs. Michael.lingalinga@gmail.com le contact number. Yeah. Michael.lingalinga@gmail.com.
Ia, pe ole pasisilangana ona le usofo ia Michael o lala I Hawaii. Lo manau mi te lese fisosaninga I tūlanga tau kidney. Lava o lo whalongo mai se lava I le I nei America. If you are willing to help, please contact I le Melina watu atu lalo whaman mole lava. Ia, lena. Ai, sale. Ori, makari para vela me. Kali langa le. Kasa wo ko inga wo sa mo mawa va inga oi. Leso la ngongo wo sa wo fa longo le nge siaka. Pano no tele. La ngona le fano noa ona o sao mai lu po olea. Sa te taua I Trump. Mana fita ona faise vaenga taufi ai tamlea. Nga mo so kanga ma Trump le mele kupu mai ale. Na motusi lo moya mana no si ola fainga malo oki ako ma connection. Faisa kala o fa longo wo esingi so la paki. La no kupu la paki. O ko se fu vaka ka original la ye. Manu fu ye se no fit dalla le mele mo yai o vaenga no o mna tu lomi fani o le ale. Ele mama ya tia o le sia mololo. O buru le bolu. Ele mama no tangata matua. Iyo o maulolo no fa mo le tulanga le professor I tulanga o matematika. Ai pangalea ua le tilo me no neno ya watu watu sa lava. Kala o bu mai ia. E ke no mo ro lai o ari o le sap le sa mo unlawful part. O me ia no vai tete ia o ile mole meo le mapuna tuo o le fio ilea. Leo mo tala wa ngai I le vaenga le subway. Ni fra inga meia. O kau ka ngai ngi o ngi fra inga meia mai mala tu lanu nei sama pa io me mata ne fatto ka kapisi meia. Ko nga vele. E kapisi ego. Io fai telia la tou o la tala fortoe vai le lima selau. Ai sa plego kuia e. No mai uma. Ele foi ia none malama samoa tumu mai lo office ai no tu tuli mai lauli vai ngale na matua kiu lo office ai mo mai kai no firme mai kai le nga o pole lava ia na metanga mo fautua ia toi mafo fau ai fale le mai lang por kasima mau mai skeke mano e wanela ela o toi foi mai toi trasong mai e se avnoa matou te ngalu e fatasi o foi atu ale ave e ser me kiki ngale ngo kuria foi ka me kiki ngale ve yusu ale ave sea ulo le fia ulo pa io ve yusu ma le fia anga ale ave ser ka me kiki afsenga le e oki for cosa poi e le ai se fa calco frena Olo malva. O oega paso o le vali lang me makalva. Me nei no foi atu au le vale. Na pa wale le me te fa ia I lo wotali le olo. Ole me o mana foi atu le tala fai le mea lilo foi le ai o so kaka ia uangila. Uanela. Ia le wa mai lunga la norva mai ma fale ia lo te lo po fe tu. O foi fe le ko fale le. La simo mu ya e fia sa me mo mo. Ele é só o fel meu. Ele ai mas lo mea mas hauni mo isa me. Leo o foi atu tala le. Ele ai mas se o lo mas hauni e mo se me me. Le vo o falo lo wa tu nei o sa no mai le lo ia le ale me kiki le ko ko fu malo. Ale mo no fo foi mai nei le me no mo so I loa.
E le whawai a whainga coalition ngai. E woki ako. Wa whamwha. Ki ngā ngai wala kere ki koko na kola lenga whai. Whamma whai. E leng whai ka misi lo wau mea ngā. Marfui ele whau me lea I mene o pokiki. O le ai tu tonu resi a wadi I le wa fia tēnei te tu tonu. E vai pie pure kanga. Makon makarea ele ora makasao le arko. Puera vai koe fo isa bo puero. Koe sa asoria. Wala vale por kalame. Wala vale ta tula mo oi. Taiao. Ole a va ko ilunga le istur vale. Vale ngo fo markanka le istur vale. Te urunga ta to program le vanga le viafi. Sauni wala vai po mo ka ia. Oi, ole o matua no fole sa loto mai. O te mile nei ko lo mai emergency meeting sa paki o mai mai le fa vai a mai markusi o foinga baloka. Ya ole ato matua va ili. Te runga program le vanga via vanga se manga le tu marila foi fonga va tele. Ya ole ato nga na tau fainga a lau Blue TV mal program tu te ya le vanga via fi. Tato fe ho I te masani le aso tau. Ai le via fi a siata sauni le atua matu fatu. Soifua. Soifua. SMI. Manu le hatu o lo fea fioa I au kilani li usila I tausa I hia ni la eisa moa mo so se whaatasina. E ala I alo alanu ese wa mitiafu whapea la ei mo tamaita I mawhanau. E tasi lava le whele o loa I au kilani e te maratuina le e Veni Pacific New Zealand. I le Auckland International Airport Shopping Centre. No mera tasi John Coulter Drive. Out of a tono la vole warehouse markau town I le malai male. Le e Veni Pacific New Zealand. Soifua manuia malangi ma. O lo ingo o matai leota sinau mea tau whao. O ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers. Mātou te fisoswani tangata wa whaina mai ta avale, whalewhenga luenga ma superannuation claims. O le manulauti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesoasoani I tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisoswani, wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu, tolu iwa lua wha iwa lima wha wha.